Samoa. Tasilima i tu. Amo. Maoni ole alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu ole owa e tu I alofa tu e manatu ale amatanga ya upu mau loi mata na e fai mai ele ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei leolanga ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o I ai ua lelea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o fai O la loi foletu ma mau o te tau atu ua o fo I mai ai O umatu o si o uola Fasia I ta I whaiti o ngā Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili O te whiwhia lava e tui whaatalofa mo whaalofa I a te oe. I le nei astonai, luas fulman fitu o te sema lua afe luas fulman lima. E lei umal tausanga a ua mai atu masola le kilisi masi mafutia o le lua afe luas fulman lima. A o lea lava, ia toi tolu na whaana yaso ia tātou o ole. E le lua afe luas e fulman le ono, le nganga whiwhia mo le nganga whaaftai. E le nei fo I tae au fau o le astonai. Wa tātou tau whai usu mai ai e palu I le tātou apa. Le aso tōna I muli muli o le nei tau sanga. Ia, o le masina muli muli foi. Ai tātou te le I tulau I le masina o Januari. Le tau sanga fau I le aso tofi o le vai aso fau. Ia, male abatanga o le lua afe lua se fulu male ono. Ia vai ke le alfia ka fau. Ma fia malo ropea. Ma fia paki pea. Ai pangalea. O umona tu mata manga. O ia taibi o le au whaingaruenga. Ia mai lei foi la se au gata. Pe iei se fiwe o mai. E whaafsa nga I male atunu. Ia ma feilo I fo I male tātou atunu. Ina ua ma vai futia. O le kiwisi. Masi ia male aso fo I malo lo I le aso nafi. Papa boy sa pa wia lo tātou o tudu. Po whea lava le tafa o lo whafonga ba tāpua I mai ai. Whaftai le tua, vi ia le tua o whai. O na tātou toe lau lua whesi le whai le leitai a fau. Whaopopo fo I aso lo tau sui fua. Ia au tātou whaitau I tū la ma whaitau aso. Ia a o le I papa I atu. Ile aso mua mua. O le tau sanga lua afe lua sifulma le ono. Abe bo sa bu wielo ki Christmas fatalo fa ia te oe pe a fai ia o lo e malanga siasi mai fo I New Zealand nei ia mai se lava fo I le ai tele o kilani ni si fo o lo fa fonga mai bo le teibi bo bua I le tele o tau sanga ua mawai a le fato a e maua I le tato podcast ia ba le polkalabe o le tano ava I le asto na I e te mawai I le sao I le ima se mea pi o e lua kui nga o mea sa o lava. Ia ma mea fo I e whaati ngā talinga I tangata fo I lea e mumusu e fia mana malamba. I le whaatulanga I na o mea. I lea taimi ma lea taimi e maise lava. Ia upu whai o malo o tu la fono. O le vānu no fo Samoa I le tātou vāwhi tau siai.
Ia, ai mai se, o mea lo tutupu i le loto i fale. Ma mea lo tutupu i lo tātou aturu pele i sa boa. Mo mua lai nei tai au, ia, o na. Mo moli le nganga whaafitai lo tātou. Tapa au sili le langi. Lo tātou toi wheloa i fōi i lo nā lofa ma lo nā ngale lei. Wheloa i lu mo le nuu ai le o tu o le nuu. E māsani o na whale lau wasi matatanu ai ia tangata. Ua wala au i ai le atua. Ia, ai o tātou wheloa i fōi i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Ua tātou wheloa i le anga le lei o le tātou matai siri le langi. Awa, po a lava singa. Awa fōi fuafuanga alu mamao le tangata. A le au ma le atua. Wana o se foi whae e le tau. Ai ale nei tae au le lofo le atua. Ua o se tau e lele ma le lau wha. Whaftai Yesu, whaftai lo wanga le lei. Whafetai i le mea lofa le atua na fō ma. Na fō i tauala mai no nā lo pele o Yesu Keriso. Ia, ua manu māloa i le oti. Le ata le nā o le whaolatanga i le o mālamalama isi o ri i. Ale pepese kirisi masi. Mana tua fo tātou polkala mulmuli aile i o le pole. O le kirisi masi le no whātu ai. Le aia ma se kala le anga e whai le aso le nei po se tala e tau wha le anga i sisi. Tātou mawhau uma i le ri i whaolo Yesu Keriso. Ma le mea alofa le atua na au mai. O le ri i o le fi le mu. Io eilo na ua le malo. O le tupu o tupu. Le alale na. Na le ingi kala le anga e wakua e le skrisimasi. Au wawa i atu. E a kiri ai. Ma e lai wefa mai o whanau o le atua mlau kersiano. E re ai. Da e whai ale tau ai maa la tau ia. E whai mai la. E o mai a le kersimasi sole la e whai ia. O tau sila la ia i meo le tō tele meo le au tau whaavale, au tele tau whailo le whonga tia to ai ngā tangata nai tau te mata i wau ma fo ina sen mai e tangata i e te au mea asi kamanga le siko inganga le oi fo i o kanata. Whiaku ai, se ko i pere ngā vale la kou i e whasa i whapere ngā mwhasa so, e wha i le la uasa a. Fia ola solo aku i ola le mea. Ioi, o tala o lima, sa pui ei, oi, ngalu vakse, o mara kilis, base ngai vai whale, fola ele, ia. Awale mea na e tupu, e te le tai e fia, feso tai a lei a tau sa vea. Te le tai, e te alo solo ane, o na alo sau munga mailo ngutu, lea mea. Lei mani tala o na me wha maani, o au a tala wha tupu, tai pei whi o lo, no wha tupu le maliuo. Ma le tu malo o le fionga le li fai pule ma le swimming star le mota fodo ma le palemene ia to ala te pe ato. O ila le tangata wha vale o le ato li tonu ia te o ema nā mea se te fai. O le tala e te fia le kilisimasi. A o le to o tele o tangata wha noa ma mawhatia. Ona o au mea sa whai. E me sa nei me o tupe wa o eolo o langa o tupe. Io, la na, sui lo mafau, sui o folinga, sui lo wa mio, ma sui au mea tau na whai. Ia, te ilu ingo, po whianga, fiola solo e kirisi masi wal mea sawa. Nei manisi o tau ai ngai toi mana o ia pe toi vala ulia o se mea. Ai tau mo mafa fia ma tatala me alofa. Ale ai. Ale lopo la me fai wale intamiti. Dei se fana e pa. Io. O la tamiti la mai ni me ia te oi. A fin tamiti la alu fa tau ele se me lautanga. E now i. Ia le nala ia, a maka koi whapenga walela ka koi kakui foi ka ko me foi pele, e ka ko spa. Whamoe sa manuia oe malo a inga. Po whea sa wheta loloa i ai,
ia matafaonga mai vai vanga mai vai le lau fau malu sa mau le file mu mau le fia tele le tau mafa ape vano fa ya tu ya te oi o vai te bide yo le tau sanga o aso fia the festive season tele o tau mafa tele o mea inu o pati a ai momoe a ai no fo lunga a ai o le ai mea aina ya e tupu ai le tele o mai manga ngase se o se teibi o papa ile iai at tau o nalo ia lo wafe atu e fatalofa ma fa feilua ia te o e mofo lo fatu ya ma to o fatu o tuai le kibisi masile tuai se longa lava e o ile asol tau sanga fo fatu o mai fo ina ia fa yanga ma lo fa anga mom onga le 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 kibisi masi mo le lo le tatu tu wo mai masani pa anga to tino le si fongo Samoa ai mai se o le ata o severe se yuli pestata ma langi Al Harrington tu manuvau le vea ele ngate le nga i fo favor ia fa pena fo i le tano ava e te mauai ia mea sa sao ia le na fatalofa i le taftolu ma ofo alofa i le vano nofo mo le vata ngata Samoa Iona tulanga falupe, ya, ele tau failo, ya Samoa. Awa, opa ia mai le vavau o le vavau. Ele ai se poto ma se vave, pa o se fale upolu e sango le ngole fo i ai. Pa ia na, wa umbo na fata oto le atunu, a awa o se ala o. Ya, ai fata alofa, ile vanu nofu, awa pa ia ma mamalu fa le malo. La fionga i le konsula wao le tatu malo Samoa i New Zealand. Ia fa pena fo i la fionga palusalue fa po le lua a femata po la fionga fo i le malu po le fionga fo i le toto li i ia to filau ia male fa le tua ia le o pepe ia se fo i lo no fa to i lo wa le fionga le komsina o fe fa to inga ba tu i a Pete Meredith le fionga i le sui konsula la fionga Telesa Dorothy a Ching ia e mai se le mamalu o le au whainga luenga ta mai ta Yolanda la to whanda nai ia le uso ia pani ma i lato umalo o ngā lulua i le mauto Samoa i au ki lari nei pa mo Samoan Wheel Christmas ma le tausanga fau ai le pui o le mamalu o le ofisa o le high commiss i le laumua i Wellington lau fionga i le whaasina to le foa a whamasanga whamatala ai mai se fo i lo o waa ia male tamai tai o lo tua i ai le ngā ruenga ia le sunga le tamai tai ia Pauline Tino Schmidt whatalo whatu a moe Samoan Wheel Christmasi mana ia so malo lo whailonga ino le tausanga i peo na tuana iatu. Ia, o na whaatalofa lea, e le pa ia ma mamalu, o mamalu sa o ia, o le anga nuu, whaan lea tu nuu, o watama ma ainga fo i matamba, ia, ai le ngata le nao, ainga o nofo, ainga o o ainga o papa, o ainga na ta whaiwha o Samoa, ia maise, leo ma pola pui le launga tu mua mapule, o i tu au ma la taua a inga i le tai ma le waa o fonti. O tama le malua tele ma toto o le fale ula. Ia whapea foi le la au na mutasi. Ia ma le nofa ma pu ia te o tuila manua ia sua ma vai whanua. Ia whapea foi le mamalu. Ia te oe tu mua le motu. Ia o no o mai leo le whaatalofa ma le whaatulau foi le au whainga ruenga tutofia le tua. Pa ia ma mamalu sautua fafafa a wata e au na ite ai malama o le paipai tala o le tala le lei le paipai sina o le au whainga luenga tutofi ai moise o feo i o le langi ia te o tau o lo o whano no manu matausi le tō vine e lea tunu uma tawhai fio le lalolangi manai o tau whale tua ma lo le ngā lue ma lo fo i le puno i le tōwine o lo o tau ngā pati ai, ia awani a nganga mō le tua. A malofa i o le whaiwa, ia mawalunga pēr sa vi inga o le tua,
e si e ana au na paia ana au na tofi o mai le whaatalofa i nei te mamtina matua pa anga tōtino i au lei hatu o savea. Io, nanga sa ola whaatasi mai la tau nei. Ta matina matutua, tua asin sino le atunu, whea le tafa, o loo whaafonga mai ai. Whaatalofa mo whalofa i hate oe le ta matua ma le tina matua. Ia, ai maise fōi. O ngāru wenga le lei sa utou whaatino. A o talavou le soifua, ia mawhapena foi ona o ina ua pula la ngoto, ma tau o fiafi le soifua tautua, le soifua au ona, ma le soifua ngalue. A o lo o iai pea me a lofa le atua ia te autou. O i o lo iai le puna vai, ma o i foi le whaasinoala, ma le sili anga o ainga, e mapu ai, ma mamalu ai ainga. O autou mea sina, o autou langi soifua, o ngafa mawhaia o ainga, le ta oto il sosia le ta mama le tina na. Le ala na leo no whai atu, te leo tau sanga o mawai e o mai le tai au le dei, o lo utali tonunga le na. O ai le ainga, o ai le maota ma le lawa, o lo o tau sia ai se ta mama se tina matua, o se ainga whaamnia ina na ainga. Count your many blessings of having the elderly being looked after in the space and your surrounding and that special environment. Your homes, your family. You mana tua le leila o tala le nā. O le tā ua ia. Awa o I e te mawai. O le punava yola lea. O lou mana malama awa. O le si mea le nā e tūla i mai. I le tō tele o le au wha seva loa ina le lewa iai. E le kea i o lātou mātua. E oe ngā oi mai o lātou mātua. O e oe aita lafu mai o lātou mātua. O a uma mea le anga e tau mawhai. Ai alo whanga mai alofa le tama alofa le tina. A o se me whai la ingal nei. Lema se me whai. Lala le utou wawai ai fōringa o tangata nā mā lātou wā mbio ma me whai ma upu e tau tala iai. Su melo pā tani tani. Ioe. Nau le ta alili o le mo le ka alonge le ingi vai o iai. Ono mel nai tupu ai. O wha sewa lo ina. Ono le mafu angalna. O le le alo lofa i o lato mātutua. O le awa iai. Le wha alo alo iai. Nau utou wawa i atu iai. E lu wai mai ai ngutu le teime o mai e whaasanga i ma le atu nuu. E matua mafia fia. Se mea o iai le vale sau pau. Le nā, e langai māna i tele le tātou a matanga le nei vai aso. Le nei aso toa nai. A wafo i te maua i le sā. I le meo le tāno awa, malau lau lea, e tongi uma i ai me i. O na palu lea, a e tufa le ipu, momori ipu o le tai au. Awa mua le tua le nei tai au. Tau mafa se awa o whaafonga sa moa. Po o whea le tafa le lulangi. E te tangwa oi whaatei i mai na. Na wawa lea le atua. Ma eulo o lofa ma lo wanga le lei. Ua mātou wau lia mai le nei tae o fau e whao popo i aso le mātou wola lea o ngā. Lo mātou wola fau e whaaleanga istangata. Ma lo mātou wola ua vea i mātou. Oni fili o ni istangata. E se le tala le nā. Ia tātou a mata i whapena. Ia ai le mawhai. Ona whaangaloina o tau. O ta māmtina mātutua ua malolo pensione. Mai le ngā luenga pa ia le atua. Malolo retire. Manai u tau whale tua. Loa tau sanga o tau ta se le ngā luenga le atua. Le tau o suasuina o le ipuvai o le ola. Whawhitai wha malo whai o le whaiva. Mapu mai i mauta. Mapu mai i lawa. Mapu ane le sasanga le nā se i mānawa le toali i. Wau loa o nau tau wha aunga ngase. I le tau o suasuina o le ipuvai o le ola. Wā le ngā luenga le atua. Malo whai o le whaiva. Ea ona o mai leo le whatalo whai. Lunga o le tātou pa anga tō tino. Ioe. O le Facebook page. I ama le tātou YouTube channel. Le au tusi, le au palau vale, le au whai upusa.
O le au fai upuleanga. Whatalo whatu. Io, awhia mai matala mai a au le mauta nei. E le e ka o fia ase si o kou. Io, o le ala uko i ngā post e whai ei, lele i fo ilunga. A ua i loa i fo i e tangata i nā. Le tu ai ngā vaa ma le tu ai ngā whale tangata. Po le whale pasi na whau mai e lau pasi. Ia lea la. O lungo le YouTube channel, Tufal Tato Por Club, please share our program. Press the like button and also subscribe if you like with any of our programs from Monday till Sunday. Ele ngata ele nganga I fo faiva. Ia mo le tano avela stona. Ia e whapena fo i le malu o le tai au mo le sunga ia. Ele le ali ia o ia te vai meni malona o waa. Whapena fo i le ftelenga ia tia. Le tofa ia fonga mua se o Manu Francis Ioane. Ia se yo o mai foi la ia le in kako spa fa le le fiafi le nganga I fo faiva. Ele manava o ngā luenga ma le tu ua a onga ale whanau. Ia, Tufal Tato Por Kalame. Ai mai se fo yo Por Kalame o fono tatalo o tina ma te maitai. O le Por Kalame, o le awa malu manungi o le lolo o wā le tū ma le anga I whanua ma le anga nu o Samoa. I le tā ua tele le nā, I le toe wha manatu, I le atunu. Le tau tonga o Samoa o lo o iai. E le ngata I lana tū ma le anga I whanua ma lona wha vai papa. E wha vai ai, I le atua Samoa. Ma o onga wha kerisiano wa tasi le namu tā upu o te fia papa I fo iai. Ia utou mana tua le lei. Ia o lea e pese lisi vaenga. Te le toi tau ta uoni ngoa ai au tau si le fia. Whai mai, o le upu le pe pese malau vivilu a Samoa. O le atua e wha vai a Samoa. Po Samoa e wha vai le atua. Whai mai na o fafo le wha vaa. O le tusi pa ia. Ali ave I tonu o le wha vai tusia. O le atunu, o la fisiri. O le ala tā wana la ina ave tonu ina. Na ave lo I tonu ina, ngalo lo I Samoa. Lo na whawai. Wa ave tanu lilo le o ngā tutonu. Po fafo ala o tapuni tueli whawa. Po tua foi o la lava ua le o toiloa. Ai ala ta oto ai fafo le whawai. Ana ta oto ai fafo e tilo ma wawa ai pe I Samoa I te miuma. Ona wha manatu mai lea I a te oi le whawai le nale tilo atu iai. Aua mai lau lia fia popoto ma ave le mea ma sei ma tu I tonu. Ua ngalo I Samoa le mea. Because that's the big question. Why? It has already been engraved in the hearts and the minds of Samoans that in God Samoa is founded. God is founded upon Samoa. God. Yun. Awa avelonga ngai kong. Yan melana leo tupu mai le tele o whaarulave. Even you people that did this, you forgot the whole foundation of our Constitution. Ya leo o pepese mai, ya ngā le pepese balau vivilu, sa moe whawai le atua, e leo tu oi tutono le whawai. E leo tu oi tutono le whawai. Te soli, so I ko ke kala pepelo si. Wa o tau manatu, e tau ami o tonu ina ma tau le leia o tau. I le mea se sa le te tau na whai. Ta le te tau na avi te tonu, ua oma o na vavane I fatu ma mawhau o Samoa uma. E o I tupulanga e le I whanau mai, e le tau avea I te tolo o se whawai. E le tau avea tu I te tonu malolomi ai na, leo wa lolomi ai. O le amatanga, o le ulua I tu lau le nao, o le whawai o Samoa. And once you take it out from its cover, it's hidden within pages and pages of the Constitution of Samoa. It has become unseen, and it's been covered. And that's why people do not remember what the Constitution stands for.
a o fa le mai sa ngangu ka ngaka ile American accent mo le dialect na ya o tue tuen alu ya o va le mkuskusinga paua upu kalango mai o upu prima one I mix fa solo ato mai e tono ina sentences wa ai ile me o ile ma e mai e o le ngangu le ato sa ve malana fa peritania o matua e ili tata e fa yo lo fa vale le tato ngana ma le tu fa tasi o le ngana sa mo mai le foi upu se yo o le fa yu o ve ape manauna ma me uma fa pena le melena au vola na e tala lo ngana peritania ma le English e ma kwa no can understand what part of no don't you understand ale te no fo malau le vale o tangata i halu la ia le koe folo paka ko upu nga mai ko wasi sila ye tatu le o nga luafe sful ma tasi sful ma le lua o i fo le luafe sful ma le ono wa ma fa u mai ma le to telo isi ma le afionga le ota mo longa e o mal te milene o le o luas ful ono tausang le o luafe luas ful ono no winga langa e lo uma nga le luafe se fulu su tasi su lua su tolu faitau mai o tolu tunu su fa su lima su wono su fitu su valu su wiva luas fulu lua tasi lua lua tolu lua fa lua lima lua ono lua fulu mal fitu tausanga le te fa toi ina ia tai ai tau walunga i lo le fau pe a o ina e a onga na e tali tonu la i le me te hanga i ai o te fa sanga ma le Dean of Faculty of Law School ma matuma i ai receipts nei ma longo fo i mo leo ina ia faise lato ua mafatia tangata ia le leo e po i se lima tala na lo fatua i sisi ate oe. Pe na lo fatua i boli o wal mel na le metal no mulio. O le matua fio o la o man tua ma fia la su e o se mete o lai. E laki la o i mo se lima tala a o a inga nei. Ma fatia le kirisimas. A o sesi foi a o sesi o tau wa tau i el tamalea. La nga o e lofa o mai tangato le ainga i e ngafa mau. Tau iei i le so tanga lea. Awa o maua le tala. La la fwana na le yo nao. Eu ese tangata. La tau te le mana mia o lona lava ainga ma lona toto. Ono le tūlanga ma winga ia pa a whapea. Ia le na. Ama te tui whapena awa. Ole... ai tātou tele i o le malolonga. Na tā ua i tele i a teau. Ia le tūlanga o whailo inga le sunga le lauli al maria. Tō le fionga le li pāremia. Ia mawaenga o i tū tino ese uma o le atunu. Wa umaru sa vali la auli i le atunu ue au malu manungi o le tō whā mana o mia le atunu. E whau ai lea na vatau. Lea la ua tula i mai. Ua avea mawhai ngā mālo fili a lea tunu. Ua toe sa vali fo i lauli. Ina ia ulu mo tāwha lau. Ua uma lea tunu. Aia ngā i loa i tūtino uma. E au mālu ai manongi. Ele ngata ina ia mana malama ila uli mana onga o tangata malana kapeneta malana whainga malo. Ai ia whaalongo foi le fionga le li pāremia. I se sa vali mo mori mai o le tau whā. A ia i tu tino uma o le tino. A leo te whaalongo longo atu. To a tele i o le au whaitio. E alana whaitio. Langa foi e leo ni tangata. Lātou te, na lātou whiriwhiria la auri, o tangata esi. Tangata esi le mea na awei lātou wha mua na wha o ngāire lātou wai a te tau le teimi o le whainga palota. A ua uma le whainga palota.
Koko ko isi kama ko ili mo isi kama. E ka kwali e fo e na me. Ala u fa filang koko, o koko fa fia. Ai le se I sit back, step back again. Re-look and revisit. How did we come to this point and lost not only in the general election of 2021 and also the by-elections that followed those petitions, and then the snap election of 2025? What's the matter with you guys? I don't want to let my can. No. Oi la foi le mera, wal pepelo I me. Le la foi me tangata me alelo. E matuano ndofo le fa pene maka maka. Ma fa longo uma I upu uma. Fa Peretania fa Samoa o upu uma le atou sebe. Yo. E matua nofo. Matei e fo nale matau tusi lalo na inisi me. Yo e hao ngā I ate. Alana leo te whai atua I nei. I le tāua tele o le ngā luenga ua whaatino. La le mea lai o na whai tio whamai. Ele o se mea tatau. Le I se mea fau o mau mai ai. Ma I mau le taimi e o ai e whai ngā lotu ma whiloa I mai I tū tino o le malo. A whai o whainga whawai ia na whai e tūla e pai le kea I le atunu le kea. Because every organization, including government departments, they were all under his spell. Ele koe popole la ipe to kea iai. Ele fi wha longo fo ia mai se tō wha pe momoli mai se langona po se tu o lalo a seisi mai tū tino umai o le malo. Aisea. The mandate is now with him and his cabinet and all the members of HRPP. Let me say this to you. Au tātou tāpe nātu mole. Nanga ele o moe lava le fili. Mai ele o matinea fo I le afilea o lo o tutu lava pea. Se ia o mai I le aso whanau o le li I whaolo Jesu Kiriso. Ao le mapuna I fo lava I lunga. Sa ufa I atu tātou ono sa I na yaso na e lua. O wala mi koe whise kale leanga sisi. Ai umalo le aso file mua Kiriso. Ia ka koe amaka volo en koe wha amaka ia ka ko sape. Sape lua o upu. Wamana tua vo. O upu, o a upenga, e whaatau ma ai o nei tū uma e lua. E mulinga foi, le teia I se a upenga ma masoe pe manua pe tafe ai le toto, nai lo o le ma ai ma le mafa upu. A o na fua upu, e ai le mea o le masini e fua upu. O upu ta I se fulu 5 kilo, o upu ta I 5 se fulu kilo kalama le mamafa. Ma upu tai se lau. E wha pēnā lau fua upu. Ia, la. E whai atuai. E whawhiloa I mamatali ina umatangata e o mai lunga. O le polkalambea alei ataua. Severe. A wafo I la a enofo loe fua upu I upu o tangata e le tai tutusa. Ele sanga tutusa by le fitau ye le fola. Now te fatu, I invite you with whatever you want to say or post or whatsoever. But please always remember then, when I retaliate and respond accordingly to what you've said and posted, then please forgive yourself. Yeah, o mai lo ilunga. O le tātou apio fōlinga, Facebook page, whamanuia tele le tua, I a te utou uma oso matua whawhine, o wōma e masani o paanga e le I whei loai, a o lo o la lango mai pea, ma outou whaafongafonga, ma outou tusi mai, ma outou tufa le tātou polo kalame, o outou whaamanuianga, ma outou alofa anga, ma mo onga le leiboa o nei ma le ainga. Ai mai se fo I le au whainga ruanga nei.
Ma moli atu mai le ta ele o lo fatu ma lo wanganga, le nganga whaafitai. Ia ma le tatalo ina, ia whaamanuia le atua i tau ainga. Ia maua le while mo. Ia whaamanuia fo i le atua, ia tau wāti nae. Ia ola lau usi ma, ia lau tua se furu lima se lau mea uma. O loo toto ai totono ia ati nae. Whaafitai i lo tau wanga lei, ba lo whaanga, ma mo onga le lei. O le nei tausanga. Ai moise le tele o tausanga. Molo o tau sila fia. Uma le tele o uso matua whawhino lo o ngā lulue. Isi fo i media outlets. O le siu fonga o Samoa o le ulua i le itio. A le tō tele o Samoa lo whaafonga iai i New Zealand nei. Ese mai le tele o isi tausanga tātou. A sambo mai ai pe maua na i tū la se tasi pe lua pe tolu. Ile vai aso. Pe whaatasi se polo kalame ile masina. Au le aunanga ma le tautu al siu fonga Samoa. E ona ia lana ia lava ala leo malana frequency. O ai fo i lai le social media outlet platforms pe o le YouTube ma le Facebook. O le tāua le na. Lo afe luas ful ma le ono o toi tolu aso tau nu uyai. Wha i longa le luas ful ma le fitu tau sanga. O le au nanga le nei ma le tautua, a le siu fonga Samoa. Nā voi tau sila iai, e tei tasi, tei lua, tei tolu, ia polo kalame anisi, whai lava i lo lātou, loto te tele ma le ono sai. Ioi, ai o le leitio, e fitu aso le vai aso, luas ful wha i tu lao le aso, tolu se lau wonos ful ma le lima, aso le tausanga. Whaatele la le nā, i le luas fulma le fitu tausang. La lau fua ia. La lau fua ia. E whailasi matua o le ngā ruanga nei. Ia le nā. Ai whaftai i le atua. I nei tausanga e tele. Tā whaonga i nā i. Renga tele ala leo. Ma le tō tele fo i onisi o uso. O tupu mai e matamali i o whaletua matausi sa mātou ngā lulue. Ma whetu wha i matautu atu le nei ala leo. O lo manuia fo i lātou ma lātou tau ma whainga manai a lātou fo i ātinae. Ua wa alua ai ma le siu whongo Samoa. E tau tali malua tuai. Le mawhia tele o le tau ai maa mai o isi vaenga. Ua vai tele le whaonga ina. E le toi ina. Ia male nā fo i tu vai la tau ia. Bea no whatu wai lau tala. Ana o se tūlanga whapea la tau te malama le lei ai. Pe whawheo na māketi ianga waa mā ta mai ma to mai o tangata nei. La tau te le whao ngā ina ma tā upu e whaolo a tau ai le ngona o te tainde. La tau te le whao ngā ina me to tia. E whaatanga ai le tutu afi, ma pārlau vale mai tangata nei o taitai o le tuangai, i le atunu. E le ngata ina whai fafo, o le malai whai tutonu o le mauta. Ma so se whaatale noanga lava. O a vea ma mea maalie, ma mea ula fo le atangata. E o walai e teo. Nalo u ata, o te ata awafoi, wa fallinga mai ai. Ua pe o se mea ula, leo se whale aitu. Ia o sa o le whale o iku, ia le mea. O ala me maua me le atunu, i le mea o le whale e kali e ai e iku. Ma whai e ipi i ngā iku. Ma pala lau wale ai e iku i kongona. Ia na mea le anga e whalongo i le atunu. Ia, ai tā ua tele le nā. Toi fo ia i tua. Ina ia whaata ua. Le sāwali o lau au mai nei mo le whai ungo nei tausanga. Ina ia ngā lulu e whaatasi. Tā ua tele le sunga lauli ala mali atoa malana kāpeneta malana whai ngā malo. Le ngā lulu e whaatasi. Langa e leo ia la auli uma ma le malo tali o fesiri o whawhita auli o lo tūlai mai. Mo se whaataita inga la. O ai alu i la auli e fesiri ai. Ona o whawhita auli o lo tūla i mai i le mauta ngase. Male soifua ma loloina. The health system.
the Ministry of Health. Oi alu ye. Alu tala noa le I insini o le EPC. Le ai. E alu tala noa le asosia fo mai matai tai faululunga fo mai matutua, matino matutua. Olea. Matanga luenga o le soifua malolo ina, the Ministry of Health. Who does he go to ask for this kind of information? What is happening to the Ministry of Health and the whole health system of Samoa? He doesn't go to the EPC people, the Electric Power Board people. He doesn't go to the Fishery and MEF, the Ministry of Agriculture and Fishery. E alu e talandoa, ile matanga luenga le soifua maloloina. Le asosi o faifea, o fo mai uma le atunu. Ia. E o fo ila, ile soifua fa le nganga le atunu. Ile tele o le aisa lea, wale mawhai leo leo, ona punitia, manatia, mataofia, matafi esea. Oi e sulu iai. Oi e sulu e. E sulu I whaiaonga. A sulu atu whaiaonga. Mele sosi of Ministry of Education. O la fo e ula isa whaiaonga la kouia. La fo ua baua whaiaonga ia la fai whiela ngā mio. E sulu le matanga aluenga o leo leo. O na alea. O na sulu mai lea. I le isi tu tino. Sili o na malosi. O I tu taua ngai o le malo. Le whai ngā malo o iei nei. Le maafutanga so whatasi a whai whi au. Ma ta ngata o le atunu ulale I limo o li ma whai pule ma pulenga ma malu o nu o mawhioanga. O ai la lea na sulu iai. Ina ia whi soso ni mai. Aisea, o tangata uma o le atunu e ulu fale uma ma ulu whao e iaise e kalesia alu I tapua I ele sa. Everybody has to go to church and has a denomination that he attends. And who is there? The bishop is there. The reverend is there. The pastor is there. Yo, e sulu I le itu tino whale nganga o le atunu. Le au whainga luenga tutofia le atua. E kale sia so o whatasi. O inae mo mai ele tali ma le vasosoani. Awa ele ai ase Samoa. Ele alu wa tu sape tausanga atu ele alu lotu. E ai ale sa moa le masina po sa o le tausanga. E ke ia o sa valivali. Ile fale sa. O I leisi to a manga o le malo. Le au whainga luenga to tofia le atua. Aisea, o I o lo ta oto ai le whaatulanga ina. O a inga, mai le tamaititi whaato a whanau. Se I o le a o ngā sāle a o ngā whaiwhau. Le tūpulanga te lavau. Le maafutanga so whaatasi a le au whaalwhani. Le au alofa le kalesia mamona. Ai ale au pristua. No whaato o le nāma le no whaatula. O le whaawhianga inga. Malana pūlenga. Matulanga tofi o le kalesia. E tau se sila le rai le whaatulanga na lai I te tonu ina. Leiti oa. Tili alu iai. Le la ngona o le fionga le li pāre mia. E maua mai I se tali ina. E maua mai I se whesoasoani ina. Ioi. Ta moa tufa le tātou porkalame. Wa o lava I le whai ungo le tausanga. Ta fi atu, ma ta whea atu fo I ma le kirisimasi. A lea lava, e tutu mai le afi. E tangata o le laitu. Le alala tiu to le atau a saveo, tau wha manino ma wha mal malamatu. I le au wha se le lau, ma le au midi o lo wha o ngā se mai e tu lepa. E mo moli mai e ilfe au lea, tu salava. Po o umar kirisimasi. Peo no whai atu. Nanga umar kirisimasi ko ka kui ma kako me whai pele. Mai mau pea na wha pea. O le ka kui nga sao yung me whai pele. E kako wofa lele mai. Pea umar kako whi ngaunga e lungo. O ma tā upu. E wha o ngā i tātou whi naunga nei issues.
Ya, ai ta ua wa e o ngal me na fo le mo le exercise faletino, physical exercise, to rejuvenate your energy. Ta ua me na e. Fatu ai fo ele ta ua tele. Lea la o fai atu ai nei. Amu ia lava Samoa. Ua tātou tilo i le tūlanga ua atangia ai ma ta oto ata o tau lelei. Ua tātou vava ai i mālama e tuta ai nu umana ia le atunu. I seisi whaatūlanga ni na fau. Wa le fesili tangata i whamai. O la alisi me o tāpena i la auli. Le asisi mea fau o tāpena e la auli ma le malo. Wa uma mea na tāpena e tula e pamale i chapipi. Oka se vai tele o nei ma fau faunga sa ona wha i vavale. O le ale ato ngā fesili o le alisi mea le a o mea uma na tāpena. Pa faunga le. Within that preparation of Tula Epa and HRPP, e tō la iti a tangata e manuia ai, a wana whai whaapitoa lava nā whainga whaavai. Mō na o se vaenga o tangata. E usi ustai, ma tau muli, ma whaalongo i a Tula Epa. Oisi lo tangata i whafo atu, o le ri o lea, e le fia whaalongo whamai, la tala whamawai e alu, fia, whamawai, o le tala le la. A leo o mai tua i e le sunga le lauri. Na o leo mai tatuli tangata. Awa lewa na o pese atu le mata upu le na. E le mawhai, a o le mata upu fo i e pese ai tu lepa. E le mawhai o na au ona ini atua se tolua. Ala le na la i o pese atu lava. O se whawhita uli sili, o na whainga tāna whea ngai ina o tu lai mai le whainga malo whau. Ala auli ma whia me mai la tau ia. Aisea, mua lewa, whaase fulmon tupu tau sanga. Whaalongo ustai. Au whainga luanga umare malo, amata mai whaululunga se i o mai, i pule lango se i o lava. Ya i lato uma sa ngā lua i matanga luenga de. E leisi si e whaalongo ese. E usi ustai ma o uma le i a whaalolo a tautai. Awa nāra sea kui ngifo. Tuli oe, whaamalolo oe. A ua tofu foli to ina ma files, ma records, ma talaanga uma e winga ia te oe lea, ma oe lea, ma oe. All on his file and records. I tele usustai, tele whaia le mele whātu iai. Whaile le mele o te whātu ai. Alo su ese me te ngalue ma, whaamalo lo oe ma, whaamawai mai ma. Ai tele mea tā ua. E toi ta pena ai le malo whau. A whai o iai ni mele lei sa whatino le nawa i taimi e mauti noa lava e le masalumia. I le vai tau o Tula Epa, whapena fo i le hero pipi, whatino ma whaatili o na lei. Whaale lei atili. E ala le me whaale lei atili ai. Wa leva tau sanga. Mana tua fo. E umilo lava o na tātou whaia se ngā ruenga. Wa pei fo le tātou ni polo fesa ai le whaingo le whaiva ma le o na tātou whata mala lo lea. Wa tātou le tā pena. Wa tātou le sāoni. Wa lava sia mea te olai. It has become normalized in its way of doing things. La na. E ova tu loa foi, e o e so se tu la fono. Le alai una whaia le komisi
o tulafono toe fuata ina. O mafua mai I tulafono e mana o mia ai ni teu teunga. Why? There's a time lapse. There's a time frame for all these new laws, legislation, acts, conventions, protocols, and policies. They're too old to understand. They're too complicated. Wamatua over le umi ma le lewa o nei tulafono. Wa le mawhai o na toe manino iai ma marmalama. Wa sui le taimi. Sui le tawilingo le lalolangi. Sui whainga le lalolangi. E le mawhai o na tia I ei sa moa I tua I. Tula Epa's time is done and dusted. And he moves on. He's getting old. 83, 84, 5 years old. The cognitive thinking, I think, is in decline. Yeah. O leo ngā leo mai o lisi tupulanga fau. Tilo le mea sa whai. Whai na lei wha lei atili. Ai wha whea na wha lei atili. Sui whainga wha vai. Wha popo nisi vaenga. Recommendations, re-amendments. Yeah. Ai leo le feita pēr whai atu. O leo le a whai le sui ngā whawai. Mai o mā kou whawai ngā whai ngā whea, ma whea. O leo ko ila se mea kou whawai sari. Yo, ka kau ngā koe asia le whawai. These kinds of laws and legislation needed to be revisited. Mena nā leina whaile komisi nalo tulafono toe teu ma tulafono Reform Commission, the Law Reform Commission Act. Commission too. E tau unto tilo iei mea nā. Nela nai whatuai. Au ole whali li I pēr vai atu. Ua ka sui mai e la ulingi mea. O whainga whawai. O lona tai au. O le tai au fau. Te ofo au kou pēr kou le whalongo mai la ungari. E la unga kuali ia so umari ia o kou ori. E tō mamaina I o tō whina loto manganga. Pia sa o ele ato. Alan tupu nei mea. O le tātou whai mamango. Ma le tātou mana na o e mau pēr. Ma mau I mea sa tātou whaia. It no longer works anymore. These needed recommendation. These needed reform. And amendments to the lot of them. Palongo le kande le mea le ngangu koe le mea. Sali. Talofa I leo so ya moose. The man and the fasoa I Malaysia. Wamanu atu Christmas I ma le tau sanga fau ia tu. Waftai le lava I aso. Na tatala I le leina a wo tei. Wa vili sa o bea direct call from Moose the man and the fasoa from Malaysia. Wa se fulu ai tau sanga leo so. Ia o tau tua ma au nai ala o se whai a onga. I se a onga. A ona to mai. Ma ona anga waa. O le tulanga o le mata upu o le physical education, including a coach of sports, in particular rugby, at a Malaysian school and college. Ia, maloli, wai le masalomia le tele o tupe fo I te maua mai ai. I le tutongi, ia, ai maise fo I de matango fie o le whaasino manga po le si o manga o e soifua ai ma siau whaletua ma siau whanau. Ia, le tāua le nā. O le whatalofa fo I lunga le tātou api e fo linga. Teofilo Vatu Wola Lautolo. Pea se tama o le whale manono. O Vau Filippo is watching you severe. Filimele lei tonise nona. O ta'amilo ai seuva ai. Merry Christmas to you, my brother, watching you from Anchorage in Alaska.
Lau sa tausili tuai malo, and we are level Christmas ma tausanga fau ia te oeuso tausili, one of our dear committed and dedicated fans throughout the years. Lau so ia tausili alofa mo oemale ainga, ia me se fo le faletua ia ana, o matau wanonu, tau falava watching you from Hamilton, to all our friends and families in Hamilton, and even in Waikato and the Bay of Plenty, and Tokoroa. O ape o nuu ia mai tu malo e so vatas. Tele yo tātou a inga, Samoa lo lana mapapa awai, ya, whatalo whatua i se o tua whine. Ya a inga, ya, o a inga e whao Samoa. Ia polo tamai tai o ina, ya, malona ali i ya Gerard, masia la whanau, male tātou a inga tō lava, whapena fo i o tātou a inga i Tokoroa. Whatalo whatu i le matawa nonu talo whalawa. Peter Teki, Merry Christmas, my brother. O Noa Whaotaota, watching you from Melbourne, Australia. Wishing you a Merry, Merry Christmas. O Lalau, Tawai Wha, Pepe Tulituli. Whatalo whatu. Mei avito. O le sunga ia Masef Fenika. Talo whalawa malo se whomria. Whai mai mei avito, sa vea. O le whai ngā luenga mamaku kari e ma wha longo atu I lau wha from Brisbane, Australia. O le sunga ia tala tā pai, and we are for Christmas ia te oe, Rosalia Lafonga. Yeah, we love you, Savea. Kano whai. Tamata anoa, talo whalava, tala tupai from North Carolina. Okay, ma maule me wo o ngai ai. Tufal tātou por Kalame. Press the like button and share our program. On a note, le tā ua telepea no whai atu. Ona, o le tātou vaile o leola, o watu le ono sifuru mon tupu tau sanga taluna ona whaatino. Whaatino fo I le to mai, wha leanga nu, ana mua, e o mātou mātua. To ina lana whai le vaile, na maliu atu nei so alo leu tele lo grandfather nai pele ia tia. O se fo mai o ngase Samoa, mas tau la sea Samoa, lawi lo tele. Ia, o ia la e tele ma ia, ana vai ma tele ana vai fō mana, fō I. Whango mai kia, o leo kua vai kui la wali ia ma mai. Mas kambale o Canada. Kasi ala vai sausi o fō a wha le lei o ema, ma whae e o lima I lungo o lo ulu e ke marosi ai. Ma whai sau ingu malanga, sau ingu manga o le vailia. I ke le koe pelo ai mai wha, mai kau wha wale ai ka ngaka. Kasi alo ingu manga e alu straight. E nala, tal wai ona e lua tātou whale o loa te tele I o lo malanga ia I lātou sawa ia. Se I ofo I whaile lātou ki wisi mas le whionga I le saoli I atuala ma le whalitua e a peka I nai e he Otara, lo malanga I Samoa. Tolu vai aso lo malanga ai, ia a o le whaletua ia nive mamareta. I le tātou whale o loa fo le a lua Templeton Place I nai. E Glendon I Manuro, o malanga fo e tolu fo I masina. O ia tolu vai aso, o lo o e whailonga le. Ia soifua o le tinama si antama. Ia o tau umalava ia sa nga I ina. Ia o lea o a watu lau telefoni. Fo I uma mea o le leitio a ngai mai ai, wala aule I atou sa vea o telemena o ia to e misi sau vai. O lua tasi, lua I wawha, fitu iwa, lua fitu. Ta ua tele, ia molo soifua malolo ina. A o mangisi vai e whai e papalangi mea. O vai nei, o vai na fau, ma fau sia, manga o sia mai. I mea o la au sa ola. Whaale nātura I o tātou lau whanua me ele masiu si o manga I Samoa.
e whalama tātou la au sasalapa, tātou vaisi salapa, mo le breast cancer, mo le prostate cancer, mo ngase fōi o kanesa, o mo alii ia whapena fōi tinam tu mai tai. Kama lea, o songi ia ke ori koko maurunga, ma le suka, ma mea umana, so songi lo fatu, fatu ngao. O lua tasi, lua iwa whawhetu iwa, lua fitu, mana wale i atou sa vei le whai le so, lo iei ia le tātou sapalai o vai nei le tātou le tio, ia, pa whai te mna o mia, a ngā i mai le tātou le tio, ia, mai lo koe alu waku ma maufo i le mea ke iai. Fipe, Satuala, ia, po se wala, Da Vinci Leonard, ta alawalawa, pa pia fo i ia le tina ia whalupenga le toa, ia, Ropo whalupenga le na vili mai sana vai nei le tae au mai. Botany, Mac, Talova Back, Tolililio oso iniu, le sa amatanga. Mea le koutu luma lava tātou ia le nae sao, a wia. Talofa sao le oge, niu a faese, ia whapea fo i vau Filipo. Ia alenga te lea, o kupita pongoasa, timu e noka, suluama whalilo a siu. Talo whātu lo tua whine a suluama whalilo, i lo tātou warota i nā vō, whapena fo le sunga le ataua ma siu tau ainga, le tau ti family, ia ma ainga umalawa o le tātou warota pele i nā vō tasi ma nā vō lua e moeli whetū. Losa mai whea, tāla whalawa, ma lole soifumu via le Christmas ma le tausanga fau, au fata, watching you from Sydney, alofa atu uso, au fata, o lausa lauta paa, ofe Wong King, ma le ainga, Merry Christmas to you, i vaiala, ia mama tautu, ia whapea foi ia Filipina Willy, o si vale pasesa vamai. Love to watch your program, Seville Yatoa, watching from Long Beach, California. Whaftai mo tātou Porkalambe, i nei tausanga e tele. Emma Waipua, Merry Christmas to you, o ke lingi peko, watching with you, o tausisila tue, wa whaiasi to tele o le tātou, o i lātou o lo mafuta mai lunga o le tātou Porkalambe, ia watu ele wha mahalo ma le whaafitai. I le tufa ina o le tātou Porkalambe, nā o siri atu le tasi le afe, le mase lau mon tupu tangata. O mai la ia lea, le wawa ai atu le tāu o tele o le mea leo o fesiri ai ia. Ia la uli i leo siri fo i leo whainga luenga o whaia onga ia e maise fo i le vasenga o le asosia li imta mai tai tausi mai ma fo mai uma o le atunu ai maise fo i o le fsilingia o le whainga luenga le tua mala e kalesia so o fatas Lea wa tuli ai ma wha malolo le isi leo. Ina ua ua nofo malongo le a inga le a nga i ai ia le. Leo sa wha inga leo. Se utou sila ia i le pā a ao a mio. E leo leo uma mali i uma matamai tai. O le matanga luenga o malu o le malo. Whaatula watu e o lava fo i le sunga le a taua. Afa masanga Samuelu. Whamalo i o tau whaiva o lo whaatino, pui ai. Le atunu ai maise o le tau fiofi ma mau. I le sasau whaafi o le mata upu lea. O le fuala au whaasai na i tono le atunu. Lea la o tau silsila i le mele na whai e leo. O leo wa tau i le ainga. Wa ai mai au tau tāpena, lea o le aluatu leo sa whainga, a leo i lau tau whale ma au tau mea tau tino. Se mea le mea lea tangata ua whai.
Tangata ni fa mai launi wa 11 te taun te tala ofu leo. Ai po e mai e loka ma fa pui pui. Le ai se alofa i le atunu, whea le tautonga na whai. A lea, tau solo mua le tutu o le afi. Ma wha lawi loa i tangata. Te utou mea mana nā tau mea na iei lera tau nu o atu leo swainga. Gaslighting. He doesn't want the issue and the problem to be stopped. He just wants to carry on. And it will affect so many people in the most negative way. Alala mele fai. Na walonga yo. Obviously, ele au ile polkalambe a leo lo whanga solo nei, saying no to drugs. Awal tō tele ia le whai nei. Na le mata le ia mai Samoa. Ai a vea fole nei awa noa mana tua o tātou polkalambe. Ele whape o tātou whaipaanga ai o le tātou wala leo le nā i Samoa. O loo whaalongo longo mai e ia le a taua. Savea i le aso le nei i le taimi tonu a le nei. At this particular time, they are also listening in and tuning in from our sister and brother station in Samoa. FM 106.1 FM. Atalofa tuai mwhamanuia Christmas ma le tausanga fau ia tau uma. Paanga tō tino e fau lau tō whalongolongo mai. E sea lungo le api o fōringa ma le tātou YouTube channel, pāti le tātou lava channel, ma le ala leo le whamo o tasi o ono, tesi ma le tasi. Nai te whalongolongo tonu mai iai, i le teimi lava le nei. Whatalofa i le swalofi, o tu mua mo pule, le lofi sā, ya, o lo tumutumu ai a le tō tele o tupu mai, o le atanu e o lava i le au whai ngā luenga, le au whai whi au. E mapua ne iai mo whai i le tala, ma ave fo i le apua inga, i ma le o onga whai whi au. E la pata i e tō mua mo pule ma, tupu mai e ia e lipo ina le alofi sā lea. Wha malo atu lo sunga tu sa mau, tali oa, ia, whapea fo i le tausi, ia, maise fo i o le ftalenga, ia namu lau ulu, fo fonga mua o le vaimonga, fale a fanga, hawa i le vea, ia, mala tātou ofisa, lo so sani, i le tele o mea o mana mia. E ta pena ai le tala o le whaamsinonga, o i tūtino o ainga o Paolo Mangafa, e alala ma papa au i atu nu umamau. Ai, ua matua mana o mia, se whaa ola tōtonga i le tāpena ina o tala o tau whaamsinonga o no whanua maswafa. Ele na, numera na o telefoni te wala aui foi le tātou ofisa i Samoa, o le fitu tasi, fitu tas. Fitu tasi, fitu tas. Ia, avea foi le nei teimi. Tā ua i tele, au tau o lo alalama papa au, i leitu langi mangele. O lo o iai ia le au nanga le na a le tātou whale loa. Le Tasi Market, e fionga le tole fua, e whasina ia po Reverend Larry Tupai. La vea, ia ba le au whainga luenga, lo lātou ngā lue ai, e le ngata i le uso ia se eti, ia fitialo, ia ai maise fo ia le uso, ia whao le tane, ia ma le tō telo lau whinga luenga. Maua uma, mōfo ina ma le tātou vai o le ola, ai maise, talo mai Samoa, o le whai, o le ulu, o le ano o le manufas. Ia, e le mawhai na misi na, ai maise fo i o tātou, o loa, fo i lea ngausi mai Samoa, o loa tau lima. Atalofa tuai, se eti fitialo, talofa uso, pa lo le ngā lue, ia whapena fo i le li whai whiau,
Reverend Larry Tupai Lavea. Le uso ia whaolutane Peter Silva. Ia mautou umalo o ngā lue e wāna sa manuia. O le tātou atunuu. Pea whai o tatala le tātou whale o loa le taimile nei. Aleki Sangyam, maloli le soifua manuia. Happy New Year to you. O le sunga ati. O le uso a Simona Tavita, alofa te lea tu manuia fo i loutou au mawai nā, Sioreli Stowers, papea fo i ainofo fa moe mata afa, from la ie o i talo whae, alo le soifua manuia. John, talofali John, I9Y, o le sunga ya mile I knew Liu Fang. Watching you from Gold Coast in Queensland. Talo whai malo le soifua manuia. Whamdi atu i le whionga atuala, ia whapea fo i le whaletua ia peka, ia male au malanga, mai i nai o Tara, mo le visa le moa, ia whapea fo i ia le au waa. Ia tele le whamna tuino le Christmasi mo le tausanga fau, ia mai se fo i o tātou ainga o tō wheiloa i whiwhiai. Pa pia fo i le tua whine, Maria Nive, ma le tamaita i o Mareta, i le la fo i tā whaonga. Sydney, Australia, Gold Coast, Melbourne, ma Brisbane. A talo whatu le tātou Polokalame. Dolly, talo whalava Maria Christmasi, Marina Mackay. Ia, whapea fo i le toa tele o tōlo mafuta mai lunga le tātou api o fōlinga, o le tamaita i o Sally. Whamai, Savea, I agree with you, absolutely right. My hero Aulelei. Hello, Sally. Ia, wa e number one, foi mai siri le kako vasenga. O Tamauli, ia, malole soifumria. Whamai, wa tiri ali ko le linga puloku ia ope e ngangu ali e atau sa vea. Lauta paa ofe Wong talo fa uso, talo fa Mercy, Merry Christmas le ataua, sa o ngalo i le tangata le tua, ai le ngalo i le tua le tangata, sa o le lava, le sen mena. Lala na, au te nofo mo toe mafau le tala le mātou ta mamatua. Whamai le tala, te silefio e sandu vatu ea, ali papa mai, te lole tātou o tunu. Nā le pepese ma lau vivilu whamai, o tātou o whanau o le tua o matangata kerisiano. Aia sile yami o whatu le ia langa fo i o winga ana o le sangata. Le tātou te ola le laulangi nei, ma o mea uma lava o le laulangi nei, le tātou te whaia. Aia toi whamailo ta mai e tea, te ilo, o tātou. Wana o tangata lolotu, aile o I tātou o tangata kerisiano. We're not Christians, we're just church goers. Ifo siaki masina talo falava, pesta fo tualii, fale mayava, alole soifo manuia tele Christmasi, le tinaya o Pharaoh tuone, ia male ainga, manuia tele le Christmasi ma le tausanga fau. Seni vao tolvaa, alo lava, si vale pasesa, ia, tātou whaafitai le tua. Ya ono o le tau o leiva I tau le tausanga o lo mwhai o le tātou maua I pēa wanoa e whasota I ai ala walu e tāse peselea e whaamaruia tuai I le lo o le ainga atoa lawa o le atou sa vea I lunga le Facebook page, tātou YouTube channel, and for all your lovely comments, I'll play this song for all of you online. Ia masao sa mea o lo whaalongo longo mai ai, ia pa anga ale si ufonga Samoa, male si ufonga o le tano ava I le aso tonai.
Ai ole leo ina fa tupu ina ai ole misa Lauanganu samo ai o ngati tonu ai ole alofa E pe ona fai mai ole tusi ole tu tonu le na Apo mai no uso ia elili ia ele situ Sauni ina lo malo E pe ona feta ai mai Yesu Tali tonu matau fai Tato te sama vali lana upu Na te faali tino atu matu Ula tolo na file mu Ai imana tua sinile Na te pone lono loto Nai lole Na te fia e pene ono Tui lunga sa vali ese file mu Ai awan te fefe Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala I whaatino ai le toi whaonga I nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o lapisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o loo whanga so lola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso luise fulu Januari I le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le malewa le lei whaleolo. Po o whangalii, whapelo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tātou
insurance cover e te fili mai ai. Ina nei tupu se whalawanave ai o loo iai le wha mama avenga. Manatua o loo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau o tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o i le Moana pe asiasiane i le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi i Samoa. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwang. Mana o mia sino fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i male ofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train. Ma matamata i le Animal Park. Ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane i ngalo le Crystal Mine Museum. Ma te mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSIasi i le crystalmountain.co.nz. In this update, State Highway 2 near Petone has reopened after an earlier fiery crash. At least 3 dead and tens of thousands without power as Southern California reckons with the fallout of catastrophic Christmas storms. Rain is now easing, but forecasters say there is still a high risk of floods and mudslides. Earlier this week, California Governor Gavin Newsom declared a state of emergency in 6 counties, including Los Angeles. California resident Tim Needham told the BBC he's never seen a storm like this one. I've seen houses being damaged where we've had damage on our property. This is definitely the worst of it, including being stuck at a house and having completely impassable roads. US strikes on Nigeria targeting ISIS terrorists could be a political gamble for Trump. They launched the attacks on Christmas Day after claims terror groups there were targeting Christians. Nigeria's foreign minister says Christians and Muslims alike are being targeted. BBC Chief North America correspondent Gary O'Donoghue says while evangelicals support the strike, others aren't so keen. There are parts of his support, parts of the Conservative base, that believe that he wasn't going to get further involved in foreign wars, and this kind of involvement will worry them. Meanwhile, Turkish police have launched scores of simultaneous raids and detained more than 100 suspected Islamic State members. The members in Istanbul were allegedly planning attacks on Christmas and New Year's celebrations. Auckland's Watercare is reminding people that every drop of water counts. It says the city is in a good position with dam levels more than 95% full as of this morning. Head of Water, Sharon Danks, says people can save water by taking shorter showers and watering their gardens at night to avoid evaporation. She says Aucklanders shouldn't grow complacent. Auckland's in a really good position with our water supply this summer, but it's important to remember that demand can rise sharply during summer, especially during hot weather. That's news. In sport, Manchester United manager Ruben Amorim's been given limited detail on the health of Mason Mount. The midfielder never returned for the second half of their 1-0 Premier League victory over Newcastle at Old Trafford. Amorim's given this update on Sky Sports. He felt something at half-time. He wanted to go. And that is also a good thing. He wanted to go to the second half, but we cannot lose more players. And if you are not in 100%. United moved to 5th on the ladder, level on points with Chelsea and Liverpool. Rabbitohs enforcer Keon Koloa Matangi has reportedly signed with the Dragons on a fresh 5-year NRL deal. According to Code Sports, the deal is worth over $5 million. That's sport. I'm Sandy Hodge. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna
tell them more scooty. Never about no cash money ting, cause love is never for hire. Intellectual beauty's what I desire. Flyer than Mariah, tell them no capping, cause I'ma go hard in the stars like a cannon. Rapping and we winning, we singing and we dancing, switching and we moving like a fighter, no phantom. Baby, we'll be living in the mansion. No for Matala luna manongi sa sala fama lua yole nganga no po aule mar po fa watu manatu natulo ne na una watu borngona lo fa tu lo ne lo fa mo e manatu natu tu sala pe ma wai fo manu even fatima ko le telo malu ala po imatimu ate fama malu ate we matashi lo malu need me. Do you really wanna love that you need me? Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. Kulima, kukula, kulima. Lagalupi sa fa pele sa paingi kay walele. O oilo vaku, oilo pele se kasi nga opu ese. Amang o folasa sa sa aking umang waka. Leise kasi nga following o nga o oilo nga babawa yo le pea. Faka valka ngaka, mane lofa elef singia, mane kanga e mafia fia. Kia lofa ya oilo tia, saula ia lo pele. Fia. No po aule vale po, ma fo fa wana se vo sa matala luna manongi sa sala fama lua yole nganga. No po aule vale po, ma fo fa watu manatu natulo ne na una watu. Borngona lo fa tu lo ne lo fa mo e manatu natu. Tu sala pe ma wai fo manu, even fatima ko le telo malu. Ala po imatimu ate fama malu, ate we matashi lo malu. Need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah, tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Tell me, baby, that you need me. Do you really wanna love me? Yeah. Oi sky mi ki moi moi au aka, ma fa fa ya ka kala, o fisi fa falo ya ka sasi kwa ya kala, o ki mga o ka fa kasi, o ka me mama na mo ka sasi nge o lango me kopu, so po le basa. Ya. Ka mai mga kuwa. Ka ki mga o foi le ufi, e fefe de papa. La ngai kele nga fala velapi. Nge ya fese ko le ana. Ai ka wo o ele ka usala. O ka me ki foi popo aia. Wasa unge amore fanga. No po aule vale po, ma fo fa wana se vo sa matala luna manongi sa sala fama lua yole nganga. No po aule vale po, ma fo fa watu manatu natulo ne na una watu. Ia le na o whaafianga sui whiwhiloi o le mana vau ngā ruenga. O le atunu o wala ia i stangata pe o au nei le tātou te whailoa i ma mafuta ma whaafsanga i le so. I le aso to na i muli o le nei fo i tau sanga. Ia ma le tātou polo kalame muli fo i o le tānoa ava. O le tau sanga luafe luas fulma lima. Momoli atu ai le nganga whaaftai i a te o tau uma le pa ia lasi o le tātou o tunu. Po whea le tafa o le lalulangi. O lo e whaafonga ma maua mai ai. Ia le si uleo. Whaatau wa o le i a tau o savea. Ia ma whaafetai atu ai i a te. O e vi ia le atua. I nei awa noa le lei o lo maua e mawhai o na whaua wai le o ranga ma le tautua. I le tātou lava ngangana. Tā ina o tātou lava pese. Whaamatala ina o tātou lava tala. O winga pā a ma winga le lei o tangata Samoa. O le au palau vale ma le au whai upu sā. E alu whaatasi a mena o tau sisila fo i le meo le aisa lai nei Samoa. Tō whā se fulu ma le whā le na maua le vai aso lau o te a. E a tawa whai ai o se whainga e fitu o le malo. Ia, po o le vaenga whai o malu o le malo. Ne matanga aluenga o leo leo. E mata utia le mea lao lo tula i mai nei. Al wha nono anga. Ia, o nisi o leo leo, o nisi o whai a onga. A o le to o tele o le isi vaenga le na muli ane. Fast full ma le whā le na maua. I le oso whainga o le aisa, o le toa iwa o i la tau,
o tina am tamai tai. Ai maua tu iai maisi te neiti la iti tupulanga talavou, sfulu tolu, sfulu fa, sfulu lima, sfulu ono tau sanga le matutua. O tau sile, se umana o toi papai le matau pule. Ai o te fia whatalofa ia te utou leo lo o lungo le tātou apio fōringa ma le Facebook page, ma le YouTube channel. Carolina Ngalo, whatalofa atu ma lole soifo manuia, se i vale pasesa, ia whapewhoi ia le tōtele lo mafuta mai o Pacifica. Pacifica Love, ma loli le soifo manuia, e le ngate lea o le tamaitai o Sally, talofa Sally, Caroline Ngalo, o le uso ia Michael Utualunga, talofa lava. Ia, ele ngate lea o le tamaitai o Eli, po le sunga fo ia Eli Tuitama Mayava, whamaitsoli. Lea maku ke kali i e tu lava. Ai o Brisbane o lo mai mo mai Landsvale, o lo o ngā lulue. Ile fale fai ngā luenga. Ia lai fai amatari e mai. Sophia Ioane. Alole soifua. Phoebe Sewala. Ia, whafta iatu. O na o mai leo la whatalo whapito. Stasi fo i o tamali i o loa na mama futa. E au kilani nei i le tele o me fai al community. Le fionga ia tau ili Jeff, tau ili ma le faltua. Le no whaalo ma le ai ngā lii. I Brisbane, Australia. Ya anga leile tua whafte atu le telefo o tau sanga o lau o unanga ma lau tau tua as a social worker ai o se tasi fo le nei o tamali i na mua i le ngā ruenga le nei o tiu te mamatafa ioi o le au whaatau ta vale i nā tau sanga o tele mole tua i le whaftai a mese fo ioi o stasi o fonga le porkalame o le 4-4 ma le afionga i a le tama sa tuala ia vui seina fulava. Ia, pamalo whaftai le sao i lau fionga tau ili Jeff, tau ili, lo whātu mo oema le ainga, maruia le tāpenanga fo i mo le whamna tuina o le tau sanga fau. Ia tai atu, ia i le tua le soifua ngalue, ia maise sanga iane ai o le tai, o ani fuafuanga alualu mamao mo le lei mo le lumanai. Ia, whapenao na whamri atu le tua. Loto au sala pasia, ta alofa lava, ma alole soifomanuia. Charles Stalin, ia, whapefo ilu tumaita ia fipe se wala. Whamea upu kai fia se fulu paseng, mona utou sila fia se umana upa pa ia tule, ia, ai, mua na whata alofa atu, ia ma whaafeloa ia tufo, ia ma ofo alofa atu, na ia uso o loo malanga atu, ila loi Hawke's Bay, Napier ma Hastings, ia whapena fo i le pitanu o Tokoroa, ia aolo o taitai malanga tuai i le uso ia Fitialo Seti, Seeti, ia manai o tātu uso le sunga ia Iopu, o Whanua, o Matautu, ma Kirismas, e mai a voile ngō Kirismas e rofa, ngō tonua i le neivai teimi o le tausanga, Fai maria lo tau sa, ina ia saonga le mu, fai loai fo i mainga wō me masani i le nā pita no o o anga i atu. Iai, au a whamanatu mai se eti. Ia nai o tātou ainga o lalama papa au i nā. E Hawke's Bay, Napier and Hastings, le tu mai tai o hana masiana whanau. Ia ma le to te leo sa mo lo a lalama papa au ai. Le sunga le di Epikopo. Le sunga ia Bishop Lokeni Lolovai Leutele so alo ma le whaletua ia Jackie ia ma le lafu to tele lava sful ma le 5 kamiki malo Bishop va malo atu ile nafo i atina awal mel fa na ul mole atina e se silal fa na ole alepkop se fulu ma le 5 wanga le ai le atua ile ali e kopo mo le faltua Teresa to talo falava ma lole se fomuria ya fa perfo ia Sofia Ioane Coletta Waya talo falava o Salevao Peletti ya e mo se foi autofia fa talo fa fa maluia ki wisimasi sio tama ya au mua ave fa perfo le tina ya au ona tamaita yo fa itete ma auto umalava
le whanau pele male ai ngā lii, ia manuia tele Christmas i mele tausanga fau. Le fionga ia masoe, Tauli Josefa, ia male whanau, tua whawhine ia Fortino Josefa, Erolini, o Vaisingano male tamo o Foleni, manuia li i le Christmas i mele tausanga fau. O whainga me ati tole foa, nuia tele lava le Christmas. Filomena Ulu, ia, ai moise fo i o Tavita Milo, Phoebe Sewala, ia, ma le to tele o tau whamai. Watching you from Mandurah, Perth in Western Australia, whātoa te ala i ti lava leitu la evalu i le taiao. Star F Palelei, ta lova lava. O tulili o au le sa amatanga. Ia, whatalo whatu, ma ia manuia tele Christmas ma tausang fau. A whano tanwasa o Sau Leonge New Afa Ese. Whatalo whapitoa lava i le uso, ia Fetty Harder, ia male tua whawhine ia Linda Harder, le whanau i nā i Henderson, ia, maloli le ngā lue nei aso, ia me se fo i le whafta iatu le anga lelei, ma le telo o ngā luenga lelei, le whaatino i le nei tausanga. Ia male au whai ngā luenga a toa lava, a le Teagle Chicken i Bruce McLaren i Henderson. O le whale moa lele ka o le TikTok tiko. O le mkwamba lia o tangata. Ia le na. Amadui atu le Christmas i le vaenga lea Macmillan Industries. O le whale whai ngā luenga le na. O le whale pisupo. Whale pisupo. O aso ia au Yale University. E tele la ngā luenga fo i lele e maua. E o ai le Work and Income Support. O le Chambers of Commerce. E o le Housing New Zealand. Teimi fo e tu ai mamalolo i le University maonga. Ai ia te wa a maile lisi o ngā luenga u te whianga ia e whai ele part-time fo le tuli e isi nau faseleni. I le teimi le tu o le University. Au te tango piki mai ia whalewhai ngā luenga nei e fo le pe e ngā lurue. Te le no fo se ofisa. E mafua sea. E te mafau anga i ngā luenga o lo whaatino e o tātou tangata. I le to mai fo i lea a limited ele i a ngai ni a onga te telefonea. Ai o mai mga lurue i whalewhai ngā luenga. E tā uola i e tau. Lo walu whai ngā luenga i mea i pe atu o le onga. Sa u whai ngā luenga le nā le kokola, Caterade, te wawa ai i le to o tele o le mamalu o le atunu o lo ngā lue ai. Ai, e ngā lue fia puno wai male tā ua o le wawa ai le wha maoni o tangata nei. E le tia i ngā luenga tangata nei. E o fo ina o iai nai le whalepi supo part-time mai na o tu ua a onga. O le mea lava tas. Whamanui atu ai le tō whine ia pai o le ua veo se supervisor. Senior le fo i matanga luenga le. Ngā osi mai ai le pisupo o le Palmer. Corn beef. Le palm corn beef. Ia, o le singa luenga le nā e tu fo iai na o tu ua onga. Ai tā ua mene i whātāua ina i loloto ma lotangata. Le wha maoni o i lātou, maanga waa o lātou whātino ina ai. Awa, ana lei tangata nei, i e ke lewa ai se pisupo lunga lau. I te lewa ai i se meo se whango kola po se Caterade, fole le Power Aid, e au mai ma whātau me te maiti le whale o loa. Te le ia, mai watu ai lau wha malo ma le whaafitai. Ai lato uma e ofo i o le mtanga luenga le ma le company o le Solo Plastics in Rosebank Road. O ina, e ngā osi ai le tele o paipa o ngā paipa leo lo wha o ngā ina nei ma watu i Samoa. Leo lo tai ai le suavai. Ai le iloe leo vaenga le i Samoa. Ai, o tamasasa o alo ma tamawhana o Samoa ia lato te ngā osia le paipa na i sona tu ai ngā la poa. O le o ngā pipa. Watu wha malo ma le whaftai. O le sunga le papali tele. Tole foa. Ngā tolo ai.
o lo o iai ina ia whapena fo ia le tofa ia le sunga Felice. Ia ma outou umalawa e tō tele o le mamalu o Samolo ngā lue ina ma isi whalawhainga luenga. Isi whalawhainga luenga sa masani no uanga iai. E so ni ono le mata upu sawa ve o le drafting o me o tula fono o mo le saunga le mu as a policy analyst for WorkSafe New Zealand in terms of safety in the work environment. E voi la whai unga sa whai nisi o company sa uanga ia tu iai ma so ni i lato mata upu. Pe o le company pasi lea, Go Bus New Zealand, to o tele ia fo i o le mamalu o Samoa i li imta mai tai, o fale tua matausi matupu moe e o le atunu sa ngā lulue ai i e nisi o whawhita auri sa tu lai mai nā le ngatel nā whalapas. Au ni whai unga se sa whai e pulenga o whalapas. E mana o mia e la le uni, ia mase tangata e mana malama le tula fono le safety laws i te tonu o le work environment. Ia, sa ave ile whaatau wa e so ni e tua i nisi o mata upu sa whaatino. Ia ma whapena o na toe whaafo i aile to tele o pasi. E toe whao ngā ina, ngā luenga, ma awa noa. Sa manu e le toe mo. Watalofa tuaila ile au ave pas, au ave loli, la level company o lo enga luai, Western Buses, Go Bus New Zealand, whalongotu o sui le ingol company, o Richie's Buses in the West, ia whapena fo le Western Buses, le anga i o i, le o Tauranga, o Pakuranga, anga i Pakuranga, ia whapena fo i Eastern Auckland, e pe ona iai, Glen Innes. Wa umalanga luenga. Wa o te iloa. E o atoa i lea songa fua, ma lea solua o la e ngā lulua i stangata. Whato a malo loa ma koma i lea solulu. Ia a e aso tofu loa i a le vailuanga. Ma le whailonga ina o le tausanga fau. Ia, ma lora ngā lulua e le whaingo fi. O tiute ua totofu i ai tātou. O awa noa nā. E tausi e o tātou ainga o ngā luenga le lei. Ia, e le ngata lai le tausinga o le ainga. Tutongi le rent po le tongi fo i o le mokes. O le whalaua ma le paka i lunga o le laulau. O le pili o le vai ma le pili o le mori. O le alofa i le whaife au. Le montanga i Samoa. Ai maise. O le whaatino ino pea. O le ai tau ma lele a Samoa. I lana tautua ma i atunu i fafo. A wafana velave o tātou ainga i whai. Lena, a whano tanu vasa, sani vau, tālofa lava, sau leonge, o le sunga ia si amani tofi lau, tālofa uso, alofatu, mo oe ia whapea fōi ia le whaletua, ia maise le tina matua, mo o le tātou ainga i nai le pitanuu o Avondale. Tole a pai, asilusi sione, tālofa lava, Ria tele le tausanga fau i sioutou ainga. Tone au waa. Nga lole soi fōma ria. Ria Christmas i ma le tausanga fau. J.S. Juliani. O le tō tele o tangata nei. Mātou tele i wheiloa. I ona mamao me e alala ma papa awai. Ai pei a e tango e wha leo se swafos tangata. Mai mata i lana tustusinga. E la ngona i le mawhanawhana fo lea e pei o lai wāwāna lata lo tau so tanga matangata nei. Ia e tō te le i whewā a iai ma whiloa i mo le teimi mō mua. Ia, alo, ria tele i a vāenga o toi o le whai ungo nei tau sanga lua whelua sfulima. Tātou te le mana o mia ni whālawe lawe tu whafo se. E ala na mafua whālawe whafo se i o tātou. Ia, talo fatu i le ftelinga whaleata, une John Passy, aftai fo i mo le ngā luenga le lei sa sosoa di bai ai le tātou le tio i le tele o le tau sanga ua tuana i atu, ia e mese fo i le fo launga, ua tātou tūla lata ai,
e whano ata o malama o le nei tausanga luafe o le luafe luas lima. Ma mai manuia Christmas ma tausanga fauso o mai ale wha moe o le whafo tupo o le suafa po mau, le suafa lasi, suafa niu maleoa, o le suafa o manu maiao, o le suafa wha le tonu, ma le suafa manu tō ao, i lalo nea i le tātou nuu i vai ala i vai moso. Watu le wha malo, wha whangwhonga mai, tō maanga ua une, wha le tonu, ia wha peo fo i le mamalu o le tātou ainga, ai maise o le tāwhatolu, o le se e iai o le suafa mataia, a wā suli ma whioi o le suafa mataia ali pupu, suafa mataia leasi o langi, le suafa mataia o suli o wila e wha, ata alo whātu ma watu le wha malo, i le wha tupu ma le wha ulu, ia suafa o le tātou ainga, ia masanga iane ai o le tai i lautou launga, ia ma lautou tautua, ia ina ia tautua i lo tātou nu umale ainga ma le tu malo i se fola mawalunga. Whaftai mo le wha ilo mai, une John Passy, whaftai tele lava. Sam Simaile Talofa, la pea fo il tumaita i o whapa i o whepuleai, ia ma outou umalava. Timu ia, e le tangata sāwala au mai a te au. Ua tu ole malo e timu ia i pai tele, ia whape o lea so nafi, a whai e sa o lea, ia o te leo mai loa mai le mwhauno a wātua se tala, a whai e sa o, e tau ona wha mautu mai, whatu waila ia lea, ai e to tolu tangata na lātou wala au mai. Whapea o le tangata leo timu ia i pai tele, o se tangata e tusi mai lava i le te leo tausanga. Io e mawha malusi au mai, ia ma mai fo ila na wha mianga. Te le whai atua la se tala, wana o se tala na au mai, e nisi o pa anga tō tino, o le a inga patino lava iai, ia ai te le fia talia ina, ia wha amtalanga wha pia se i vanga nā lava. O iai se isi o le a inga, e wala au sa o mai i a te au. Ia ona o watu oile o se tala ma se wha mai senga, ia po se wha mawhanwhananga. Ia mai tātou te loa foi po o ngase, ia po o wha tāu tulia, ai fo ua oso wha popa le mea ta o minister ngata, pe mele na whaile ta maitire o kanata. Nā o le oso mai lava, ta ua tuloa, ua tu malo ia to ala pe atu tea. Ai le si whai barisana wha amtalanga. Mole, o tau ia o maira ma tau pulea, ta tia mai se iei se teimi ai se isu e mai ai a lelei. Ia ona whato a whai e tuwai leo se tala. O mea nai whai le tangata e malama le ngā ruenga lea. Ai whai e le tumio le tangata o le ini tala e whai. Ia oso loa wha popa, oso loa wala, oso a le te itu loa le mei. Ia, sau loa whato e se le tunu. Wale au ngā o masaa le ipu vai. Ngoi loa matilo fia atua i le mea le wha valvalea. Sa ta tauna na whaia le mea lea leila wa tūlai mai nei stasi o tātou tangata fo i lea tāpuai, ma tangata lango mai. Ale o whatu, e lea taria ina i loo mawhauwhau. Se i vanga nā, ua whaila o susu ingatai au pe au, ma nawa le so, ma whaia se malo longa i lea so tau. Awa o to inga tala whape nei, e tupu ai ia whaanoa noanga, ma tupu ai mo masenga. Ia lama loe le ainga po oile tangata na o mui le tala i lunga. O Maria leo whao o Tea Wong, tala whalava, malo le soifomria, Maria lava Christmas ma le tausanga fau. Seti Aliana, yeah, have a blessed New Year as well, a prosperous one for you and the family. Tamauli, Sefo Nicolao, talo falava, malo le soifomria, Doreen, oi talo fai lo tua fine pele. Talo fa sister, Doreen, Ilaiseana Mayava,
lo fatu lo tu ngani matu ya le ya tau sa vea mo oe le tua fina pele ia fa pe foi ia le fanau ia mai se foi ia nisi o le aingo lo to mafuta ina le kalesio mo le warota o lo e awai fa pe foi le pikopo mo le sosani mai la to o le warota lo e awai na Salt Lake City, Utah ma le to tele o tatou ainga i Salt Lake City State, Utah State. Tony Vasili, Caroline Ngalo, for New Titi, Angie Ngawa. Talo for love, Merry Christmas to you from American Samoa. Talo fa tatu ainga uma I America Samoa. I mean, so tatu ainga ina tuilamba mamanua. O inai fiti uta mo fiti tai manua. O lo iai le tātou au ainga tanga lo matua, tau ili, poe mai, teo, male to o tele o isi o tātou ainga. Whamri atu le a tau a mulitalo sa vea I a tau tau. Ia, mau tātou ainga. O mai tuila o tātou iai tuila. Ia, whamri atu I lau fionga I le Palestino o le Senate. Lau fionga tua olo na whalenga fulu ia le motu. Tua olo manai a froen malfaltua ia pai ia whapea foi le uso ia se yuli, ia po le uso fo ia le musu toa whawhine ma le tātou ainga atoa. Luia le sanga iane o ai o le tai ma le tua ma lana whaamnianga I le toe usui o le whono. A tuila manua, ma whaonga I nai le mauta whono le palemene whaitu la whono e pei o na umusa I si teimi e le I mamau atu nei. Yo sia tuala talo whalawa lau fionga whuleai. Ia po lau fionga fo I Peito Malifi, alo le soifo mduia. Phoebe, talo whalawa, Agnes Talaluma Sione. Ria kilisimasi I te oe. O mai leo la utala noe le mata upule langa I le mawhai au te manatu e te taupeo na whaia I ai ia se tātou tala. E avea ai ma awala e sosoni atu ai I le mea lo tula I mai nei. I le whaatetele ina o le aisa I te tonu o le tātou atunu. Ai le ngata I lea, o le tūlanga pangatia ua iai nei le si pea māwalunga. O le whainu mera o tina ma ta maitai ma teine la iti. O lo ua a fia. O lātou soifuanga. E le ai a se o sa whainga leo. E le maua ai. E le ngata o teine mātutua po o tina mātutua o whaita I tolua. Ai maua ai ma le tūpulanga te la vau lea o le sifuru whāsu lima tausanga. Le foi la ua mapuna e ai. Isi soli tu la whono ia o wa whaia nei. Maua mauti no ai. O lo o iai ia whainga wha soli tu la whono I whiusua inga. Soli tu la whono, whai a inga soli tu la whono. E soli I tangata mātutua, e whai I tamaitai la iti nei. Te neiti la iti, walu leo ma le pō ma le vai aso. O su e mai lunga, e leo leo, su e mai lunga upenga ta whai langi, su e fo I lunga wa les whasalalau I Samoa. La le mele tupu nei. Ale whai mai la uli ia. O le mai maula taimi o la uli, e alu ai e ulu, mata fale. Ma lata I le fale. Wa I le upulu na taua, lata I fale. Dale me e la iona whai le mele na. O le anga I le fale sa ili mai le anu fale. Te o tō wawa aile, lewa a mata o na mapuna ai. Le mauti noa o le o iai, ma me o fale talitane, tu lau whaafonga le tunu. Ua wha o ngā iei soifua te la vau ma ale o tamaitai nei. Ia mai e le mawhaifoi lava la o na alofia ai le langona. Ma le masalong, ma le matenga I le fale. Ua wha o ngā fo I e tamaitai la iti nei I le aisa. Mai o le anga o lātou mawhau. Ma le pongi sā ai o lātou mawhau. Wa lātou leilo ai
Le o ngā lalo langi ma mea ia ua whai tangata nei i o lātou tino mō lātou o langa. Tulou whaafonga le tunu o re toi tau wha manino ina ma tala. O le nā ua whaafonga mai le tunu. E ei fo i la tangata o i tātou o Samoa o lalampapa o i whafo. Nai tau te sila whiele leia e nisi o tau a inga ia e a fia i mele. Nāle mea te nofua i. Nāle mea te nofua i. Pe mai whasa launga le isi vaenga le lango ina ia tu le epa ma le hero pipi. Le ai se mea fau a Samoa ma se mea ngā olo o maua mai ai. Le ai se mea tasi. I le mea lea olo o whailoa i ei la uli ma isi tu tino uma o le malo, ma lea tunu. Ale ei whawhia. Ale ei whawhia. Tu te le i whaia ni mea whapea mō mua. O le talo le tunu, e alana talo le tunu, o le amana ia o le tunu. Ma amana ia o mea ia tu lai mai. E fia maua i ai se fe so ani ai tu tino uma o le tunu. Awa, leo sau no lauli mai o lau tala fo i lea na whai le telo tau sanga o mwai. O le pulenga ma malu o li i me whai pule. O i la tau ia o isi leo. O le i tu malo ma le nu uma le awhianga. Aisea. E muli atu le tau nu atu leo. A ua uma na wha mao popo ma pu e mai e pulenga li i me whai pule. Ia tangata ia u la vale ma soli tu la fono. A umi fo i ona su e leo. E tangisia la ia lea o le pule malu o lim fai pule. Se i fe soso ni mai le ngā luenga leo. O le tangata le su e, o la iei fua la au fa saina. Ua tasi le tangata uoti ai. A o lo fea lua i. Ma se a upenga. Po le a lava la le fia ula o le tangata lea. Ai lafi solo malu i tua. Ma lafi ai li uliu po le tala loa ale a inga ma le nuu. E tasia o na tū o le ati a le nuu le pulenga malu alim fai pule i luma. Le tō o i luma o le malai o luma maota o le ainga lea. O le ainga e pu e mai la tangata. Keisi sila la i e le melna. Na pau ale mea ua tā ua i tele le mea lea. O le o toi la ngā i whae lunga. Le mea lea na tala pelo ai. I le pulenga mamalu ali i mawhai pule. O lea ua uma o na whaatu la whanuina lau tau a i at tau e tō tele. E siri atu nei lo le a i at tau le tangata e tō tas. Remember that? That was the argument when Tulepa and HRPP fought and argued in Parliament that the rights for many of them, or multiple rights, or communal rights, has already been in place and has now become a piece of legislation. And what did we find out? It was bull crap. Hey. All about what tala pipilula. Le ei ma se mea na lista leina. E whapea ai. Ua mamalu atu le pule a ia te tau tō tele, ali mwhai pule, nai lo le pule ale ia te tau le tangata tō tas. The collective consensus and the communal right has now been part of the legislation. It was never done. Never. Never, ever, ever. Mea ngā lea ringa whaalili i tangata nei, au tō wawa i le whaalili i le whaalili e. E pupula mai a mata matua ati ngua. Io, pe ua umona wha ma ai o lātou nifo tuli manu fo lele wa. Wa sāuli e puu stangata ma ai stangata, ngoso whai stangata. A leo ke whai ok, sore, sā le whari, e le ai se mea whapenga kaunga whai, au le whai me ika. O mai e tilu le le i mea i e whai. Awa, o la utala sa o le nā.
o se te mi umi lava ia le 5 tausanga. Ma o le 5 tausanga fo le nā. I le io atu iai wa leva na wha mawai nisi. E o atu fo iai. Wa leva na maua le mea le mangasa ngase le Parkinson's disease ma le mea ta o le dementia. Le wata ngia ba wawala mai. Le wa o iai tangata. E mafua le sea. Mafua le mea na le le kea le fife le poi le wha lalo le mingau. Le mafau. Ua fai malafo tala. E au noa ma se toe kea i le lau li liuino le tala po le tala lea le a lafo le a lona onga. A o ai tangata i e lafo i upu nei. Mana malama le iai. Ia le fionga le li pare mi au te whaftai i lana tō wha. Malana whautou tanga o. Malana whautou tanga poto. Ia. O lo tau fiofi ma maua i le umaya. Ma lava papale ma ono sai. Ma faali pea wingo le lofa. Folingo le lofa. Upu o le lofa. Ma upu e atangi ai le a apa e amana i a tangata. Ma nui tele Christmas mo le tausanga fau i lau fionga le li paramia mo le faltua. Ia mese o umana o wha manui atu mai mongo te tele se io i mongo i te mai lava le au malo le malo se i o i se pepe la i titi wha ato a wha nau wana neil tai au. E o umana whai i wha mnianga na i le aso lulu na se i mawai atu nei. Paula nisi wha mnianga atu e wha o le tausanga fau. Ia o laua a malamo talo whalava. Alo le soifo mnuia. Io, sa lea ia si vale pases. Every word that Lauli speaks, it portrays and reflects the love that he has for the people. Dosa tala e sauno iai. E te langona I lava ia le mawhanawhana. O le o atangia ma puaina mai ai le langona o le alofa ma apa mai e wha ma popo tangata. Tupai Von Heidebrand, talo falava ma lolo se fuamanuia, fia ui tilali, talo falava fia ui, ma lolo se fuamanuia, mai makamaka aku I Otara City. Ia lelei. Via tele tātou nuu I Otara ma ngele ia ma papa toitoe. O Orally Saseve, Talafalava, watching you from Melbourne, Australia. O Papo Eterei. Ria tele Christmasi ya te oe. Si amani to filau, si olo senga, o sepa, ia va perfo ile to finea. Emma Jane Lawson had just joined us. Ia, la tato o tale peselea vai ie foi. Ina ua toe luasfulu, lea, tosfulu ma le ono minute, tali tu lai tolu, tato mai losu el kako kengeo ati. Whaise kako kama I ori ma ati, po o a mai o ia. O le asanga mea lofanga mawari kirisi masi. Whatalo whatu ia kalaua, kalawati au sange, alo le soifomnuia, o alofa whai, ia whapefo I le tamaitai. Emma Jane Lawson. Rob that good boy up. Gonna be done fun, gonna be dropping you the sound featuring the mighty Alpha Raga. Come on, Bobo, scream! Sa o mataina oe e a esa valley ile ala. O matataule e moya ole tausala. No falling ata so malu and malu for your long tautala. Awa ete ata mai sunga po ua mawa ea. Le lumana I eta ilo
tau mawhai O lo le mana tunatu ua mafuai Le sua mali e o le lalo langi wa e mao ai E te le mawhai ona e toi te a ese ai Aua e te ata mai Sunga po ua maua e a Le lumana I e ta ilo po o fea e a Le sua mali e o le lalo langi wa e mao ai E te le mawhai ona e toi te a ese ai Aua e te ata mai Sunga po ua maua e a Le lumana I e ta ilo po o fea e a Le sua mali e o le lalo langi wa e mao ai E te le mawhai ona e toi te a ese ai E te le mawhai ona e toi te a ese ai Oh,
na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le bānawa o ngā ruenga ma malo longa fo i o le reia stonai mai le alofa tu noa choir i nā re pitanu o Mangele. Ia, ai le mawhai lava o na tu ua. Ia le tūlanga o le tā ua tele. O le whai unga o le deiva i aso. Ia, ma le dei fo i Masina, ma le Savalinga, le fo launga a le atu nuu. O a mea na tu tupu i lea se furu ma le lua Masina ua tūna i atu. Ia, tātou te vi ia le tua. I lona anga le leina te le tūla fwa ia i tātou. Ai maise o le tātou watunu pele i Samoa. I ona te tai ma le tūlanga o lo o iai. Ia, ai file mua le di i te tai. Le tabao le atunu. O fili Shabnam Manao. Talo falava malo sui fu manuia. Ria ki se masima le tausanga fau, la ulu Perenise anga vale. O Kalawati, o Alofa Whaavai. Ia, whapea fo i le usu ia Welle Brown, Emma J. Lawson. Ta alofa lava alofa atu si au tina ia Vaitupu, anti Vaitupu. Al sia o lo moa lo na malosi. Ia, ma moa fo i le avanoa. Ia, e mai moa mai ai le tātou Port Kalambe. O mea fua, Tepa Schwenki, ta alofa lava, ria le tausanga fau. Ia, whapea fo i PFR Maryland. Yeah, Merry Christmas to you from California, watching you from California.
to your show until you speak negatively about my President Trump. No, my dear Marilyn, I don't speak ill of your president. It's just that my personal view of following up with the news, and especially with the release of the Epstein files, and the DOJ, the Department of Justice, that has been manipulated and politicized and now has been weaponized to go after Donald Trump's politicians that don't like him or his enemies. Now to fatua ya Marilyn. Ai fabulu ya tu to Finipele. Le te poitai ya palii. Te o la te fale Maryland, ia e me se fo I le whanau. Luia tele Christmas ia tu tau. Ia e me se le tausanga fau. Whai whale e se tātou tōna. Ia ma le fionga ia whamausili. Le tua Finipele, whamausili, vana ngā toloai levea. Levea ngā toloai. Ia whapea fo I lauso ia palii to le foa ngā toloai. Le sunga ia whata. So alo Romney, ia whapea fo'i, ia lana mana mea, le te maitai, ia loi, ia ma le whanau, baby leo pep, Senate and baby whapale. Merry Christmas and Happy New Year to you, David and all of you. Ia mese fo'i, le fionga le ngafutasi, fui maono, whata si ale ngā, ma le whaletua, ia leo pepe centenary. Ia ma le whanau. Ria tele Christmas I ma le tausanga fau. Whatalo whatu I mātua o le te maitai o faith. E le umaua ia suafa o sio te mama, sio te nā lo malanga mau mai e asia si mai Australia. Ia ma whaamaduia fo le Christmas ia te ulua ma le lii. O to o e whao whaleata listen be lavea. Ia me se fo le whanau pele. Ria tele le asisi mai o siu te mama, siu o nei mātua le nei fo I vai teimi o le tau sanga. Whepolea e Elizabeth Firo. Ia, whapea fo ia Malia Lata, tala whalava, ma loro soi fo manuia. Ia, ai mai se o Lauama Amalambo, tala wha Amalambo, o Moe Scanlon, Beta Sambuelu, tala whalava. Real Christmas I le tausanga fau. David Leo Pepe, Anaya Tobashi, watching you from Las Vegas. Ia man ria tele lavali o tātou ainga Auntie Sina. Ia mautou umalava I Las Vegas. O le manu kuako kile o Samoa ia. Leo toa vai tolo mafuta mai ai ia Anaya Tobashi. Ia talo falava malo le soifo ria. Mai sa vea awangi fa ingole di ingai lau vai. Las Vegas, Nevada. Phoebe Sewala, talo flava, real tausanga fau. Vai, o lea tala tātou leina. Lea tala tātou leina. Ia, moa lo whaanga le tausanga fau. O lea ua mai atu Christmas. Ai whamanria whapitoa le Christmas I le tausanga fau. I le tama, ia le au, ma le whaletua, le no whaalo I nai Mount Ruskell. I le vātu nei nā iaso sa whai le mātala ma tali e fo I ma le tama ia le au. Ia, maua lo manos, ia ale o le nā fo I. Hei se teime mna o mia le vaiolola, wala au mai. Ngona o ngā I tu le vatu le vaiolola. Inga ia kia I e lo mau koko. Wala o kia I koko o I o seu manu lato. O Josefina Petero, tolu fitu, tasi, Limba Eva Tolu Fitu Tasi Limba Eva Tolu 3771593. If you want to say a shout out for the new year, yeah, ona e wala au mai lola I lea. O lea o te tala le tātou leina whaonga I ele teimi. Mō lea stona I muli o le nei tau sanga lua fe luas fulma le lima. Ma le tātou show muli lea, le tātou polakalame muli lea. O le nei tau sanga, lua afe, luas fulma le lima, mō le tāno ava e te maua I le sao. Tātou wō leina tā lofa lava ba lole soi fōmanuia.
Ia, walu na, talo fambalo soifua. Soifua manuia malange mai la wafionga. Ia le suafa tina. Tai maali pe. Oi talo fai ya tai mali em tua leva fo yonga lua ngimo lua. O mai o lua ma. O le au ke al fa ka mai au vai o i ngai ya fa ola tane. Ta ile lei o mo welo malosi au ngafo yo so lunga le pasi ma ti e mai mo wele a. Le e felesi le e tulang. Fa mang yak o e mal fal kua. Ia fa tai. Ia e bak fo ila u fa mang yanga ile sunga le a. Ai fola ia. Tai mali suni. Fa pe fo ile a fionga a tofilau ai longa o sa tofilau mai sa mo a tofilau upu. Ia. Ai le ngata fo ile o ai nga atua o malava. Manu atu le tua pe aulia fo tau sanga fo ro tata wanga nga ia tne ai pe tata aulia pele ai. Tai. Fa manu atu fo ile sunga le fai se au o tangata uli o lo fa pea na watu e fai mato lotu o sausi i o tara. Nga tai leo la maftanga walking Samoa ya le au pepe masala ma le no alo. Ia fa manui atu fo yo ai nga mama i le fanga se yo oi fale se la amata mai ai le fale se la se tingi i salamumu ia fa malo toa tai wa vieta sanga fo ma le turisimasi. Ia o lo faanga nga so se inga o lo tinama lo tama ta apen sa lau lo tinman we fia nei la langi ke lo fa tu ai wa ria mai fo nei Christmas ia o lo faanga e bak ya tai mali pe mita mai tau sefo fa tai sa ve mo lo wa manoa Alo fa tele mo lua mo real tau sanga fo to anga inu le vai o le ola. Ia fa soifu ia. Ia le na talo fai le tina ia tau ipu, ia whapea ia tai malie, masio la ainga, o leo ngali ile nei o te mamu tina matua. Oka, ese, sa a o mātou te le i wheilo ai. Ia sa ele i longa lein no malos, ia pete iane na ua, fie whataule vai o leo lau. So ni pana iwi, ma le telo isi ngas. Ai o le manatuma, Lia ala e lua Josefa, fa mauifa le tanu mera, o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu. O ilato umada i le fangu, o lunga le fangu na i umalava ia details, i ewa le tanu mera, na o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu, for you, Lia, ala e lua Josefa. Ia maisi fo yolo o, na o e, mau le vai, ia mau le malosi. Talofa balon soifua maria. Mana se fuera fanga le akau sabe, mana se fuera mama kau se fuera fa bola. Ele mafaya o lua li nganga uma le si ai so mai le si a. E ale lei ya o ava noi fai le tua i le aso to na i muri ole. Le tau sanga alo fatu ya sa no ia. Ra pe kai sabe bro ava o bo ya ko fa bugira ka sang fo. No tunga fa penga sa krai le ba se fa kuaro fa mara fuaro. Sungar fa penga ai kau ala pau ma manta mara fuaro. Sungar fa penga Filipo Maleiku ka songere ka sira serek. Sungar fa penga ba ele bakiva ba fa kuar kwes ba ko fa ya. Ape liba subsidipa bagui araba. Ka sang fo liba subsidipa. Ape ka sira fa biliaba si pa balika. Parce au si pa barika a per fa pingiaso bar farkua a per pa cho failu barani cho bar fuaro fa bo kaulo ngafa bar fuaro wa ileng kan bari kap mangai ba peka kan basa basi kan bari de vai a per kalo bar fanga ya ba bela uliba a peto brata polo bar farkua bailaka bar farkua kuingi manguia ka sang fo kai marie fo pau mar farkua pepe longo ari soka mahana boa aki nga bakoya ba ainga a pe fu mbongo karsa bar kabaya rosiu manguia ka sang fo ai ongo sepeka bakangalo papuisen manguia ka sang fo kai marie pita masia ngiu mar fanga a pe kai marie sabuel balai bar fanga a pepe sarbasinga a pere au mbadili poku le pule ba moana manguia ka sangfo
A pera fonga le a kaua. Tai. Ka bea. Tai. Manguia ka kan fo ya ma farkua ma foaro. Tai. Ia, le lei, ma wiam. Ka bare. Tai o lofa te letu. Kam ka bare pa ka la sa bea bro amgo. Ia, fa soifo. Ia, ma wia lava tau sanga fau. Mo le tofine Josefina Peteru. No. We send the Viola direct from Auckland, New Zealand to Melbourne and anywhere in Australia. Just grab my number and then give me a call. 021-294-7927. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu mauto uma, loa lala isi vaenga uma lava Australia, Melbourne, Sydney, Brisbane, ia o lafa tu lava le tātou vai I nei. Ai va I fol tātou numero na o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, Catalina Alefosio. Ia, o lo mai moa mai I Mullumbimby, po Mullumbimby, New South Wales. Ia, tamni atu le tau singafau, tātou o le leina. Tālofa malolo sai fua manuia. Alafu lava la fiu sa bea. Ia, tālofa lava. Leo ke fia vidi yaku. Kawa ko fia vidi yaku le. Laka wa bongi na le ia. Se uso leo ko le pa bodi le ngoi. Ia. Nga u nga ka ba o ko le. Ngali. Ki nga fo yo ko le. Oh. Bongi le wala pe esa I men. Ia. Ka ba ka ba ko le. Ia. Ka de Ia le lei. Via tele. Me sili la wa fa via mai. Ia. Ia la fa via. Ia, okay. Ia, malo vaftai le vala welo I or kolea ia ele pik kolea to ina ia tu le epa ia a o tatu ina velde ia vandoa e whamandu ia tua ia tu le epa whawhitai li o sua mo le whalitua ia sori le au whainga luenga umalava a le tatu pola kalambe o siu fongo le tae au fau mai na I Long Beach I California e ngata I lea mamoli le nganga whawhitai ia I la tau o lo ngā lulue ia e moise le fionga ia fonti au loa ma le polo kalambe o le Turisi Samoa mai Brisbane, Australia amduia le tua I lau fionga ma le faltua le no whaalo ma lai ngali e moise le au whainga luenga foi a le tātou TV televise Samoa o le Turisi Samoa after uso I le loto tele ia ma le so sodi mai foi le tātou ngā luenga tausoa I aso uma. Ia matau longo I o tātou tangata. Ai le ngata lea, whaamaruia whapitoa lava. I le awhai ngā luenga. O le whaatonu fo I le tātou polokalambele nā mai au se tālia lava. Tauta ia e mata pala pala. Tū manu ai le tū longo. Ma lo le tutoa, ma lo fo le ono sai. Ma le lango mai le tātou ngā luenga I whaamalusi au ai. I le tātou whainga malo. Ia meise o tātou tangata lango uma. I le langi atoa. Mori foi le whamalo ma le whaftai I le whionga atu le epa. Ma le lātou foi a ngā ruenga o lo o whaatino mai. Ma le au whai ngā ruenga. Lo whaatino mai I Televisa Samoa, San Diego, the United States. Malo tu le epa le unsai, malo foi le tau longo, a mai se foi nai te mali o lo o tau ngāru lue whatasi ba iai ina. Le au nanga ma le tau tua le tau te iae, le Blue TV, le fionga I le ngaftasi a fui maono anai, Martin, ia e mai se foi le tau whai le vai malai ia siata, ia ma le sunga le ataua, ia whape foi le lātou whatonu I le tūlanga o le tūla whono, le sunga. Ia po le tau whawhoi le vai malai ia siata tina e vai. Ia ma le tau au whainga luenga atoa. Le tau mai ta Johana, ia whapea fhoi I lātou o lo ngā lue ma so tau au whatasi mau tau. Tolu fitu tasi lima I watolu, le tālu mera e mawhai ona mawailo wawa noa. Wha leo ai, I lo whaanga o le tau sanga whau. Mo le te muri o le astola I muri o le nei pola kalambe o le nei tau sanga a le tano ava. Ia, ona tātou tau mawai ila I le ma whatou whaile. Lua awhi lua sifuru ma lima. Whatalo whatu malo le sifuru ma nia.
Malo soi fuata vea. Ia, malo so i fuatina, le swafa. O feangia o le o ke ngofo ngai ranu e masenya ngai la ko vako o fangu vai. Oh, talo vai, feangia. O ka aku ngai Brisbane. Oh, talo vai. Ia, wa anga i tufu ia sili whanau. Ioi, o leo mua o mai i lea lupul kasi o le kamasi au kama i leo ka whaua ia i ngai Brisbane te yo aku lea kau sanga po. Talo vai, malo lava, malanga manuia. Soi fua manga ia le por kalame. Tai. Ma lo lava ia e mori aku nia lo faanga mo yo mako fai fe au ia e Rico mal fatua ia di tasi ranui PIC. Ia. Ran ia alingata foi deo ainga taitasi o le mate we kale ia PIC. Mori foi o ma Noa whaanga mali whanau i lea fionga ia misa tau vele mali whantua ia pule iala mali ainga ia whaamanuia atua le kirisimasi mo o tau. Ia ngata fo i leo si o uso ia tunai mali tionadi ia Williami ia mali whanau. Ia ngata fo i leo o sia whanau ia ami mavenu kia la tama yukai. I manu reua, ia o mema fo i ranui, ia ere ngata idea. E mori atu alo whaanga mpaamaniyanga i lautunga sa vea, ia maliporo kalame. Tai lava. Taitele lava mori avanoa. Ia, whaaftaitina, alo whatele mo oe male ainga o e iai, ia ma ona sai fo i ole ai tele vatu whaafunga pai le tunu i ngase sesi. Kele mea ia le apungu. Ioe. Manuia le toe taliu mai pe a mai a malolonga o le tausanga. Ia, whaftai lava. Ia, whasoifua, ia, whasoifua. Ia, le nā. O nā i tina ua malanga i oe le mwhaina ngalo mai ia le tātou porkalame so se fina Peteru. Ia, le nā ua ta watu le numera o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. O le tumuitai o Fatima so ona lole. O atoa au waa, Merry Christmas, and she's just around the corner at Te Irirangi i Aukilani nei. Tātou o le reina, tolu fitu tasilima, iwa tolu, le tānu Maryland ai te wala. Au mai ai, i mole awa noa muli. John Puni, tālu whalava, fia ui tilali, i awa perfoi i a leu sea Michael Tualunga. O fia file mu Ulberg, malole soifua mnuia, taile mafuta mai, o whatalo whapitoa lawa i le uso ia mailata mai nā i Tokoroa, ia male whaletua, le no whaalo male ai ngā lii, ia maluia tele le Christmasi male tausang whau. Tasi le rei tama, outou sile le mamao Tokoroa, e malanga mai ai. Sau i vai aso uma alo nāle ta ilua vai aso e watula na pusa vai, sfulu lima, sfulu ono vai. Whabai le tala. Le ata usa vea whaftai le tua i nei awa noa le lei a mese o le whaamrianga o le vai o le ola. Nau whātui ai, o le history o le vai le nā, sa whai e le utamama tua, so alo le utele iopu intia. Se lau ma le ono tau sanga whato a maliul toina. Ioe, o le tā ua le nā o le vai e le toina. Tolu fitu, ta siliba iwa tolu. Pisila, tala lei, Miss Patti tala falava, le Salota Risale, Mike Papali'i, General Vaenga Lafaele, Moira, Tau Uma a Chong, talo failo to file, talo fa sister, Moira, ia, o le pingaki, o le a fo o le keke po asili nganga makaukia, i au ki lani nei, te fiu e te whea luai po whemeke mo sisi keke poa. Nā ole Peanuts keke poa i o tā huhu, wia tele ia lea fo i le whamna tuina Christmas mo le tausanga fau. Waenga la whaele o Jane Naua nanai. Alo le soifua manuia. Ea, oi le si lea miti soli talo whae, Palmdale, California, sau soli a Amerika ma Australia le teimi le nei. Ia le lei, e lea ma se me lea ngai. Fa mai Maryland. Ia le na. O Willa, talo falava.
Ia leo tu tala fo tato leina tolu fitu tasi lima iva tolu. Oh my dear brother, leo Pepe William leo Pepe. Ia po lau fionga tau le papa. Manuia tele lava Christmas ia te oe ia malfaltua ia roof pe a whai. O e alu ma ave roof. All the very best to you. Hope to catch up with you. Leo Pepe William leo Pepe po lau fionga tau le papa. Ia au ki lani nei pe a se i umatu le pisi ne. O le Christmas ma le tau sanga fau. Ia ai alofa tele mo oe le uso. Tātou te whailo i pea. Whaamuri atu le tua. O Sally, whamai Sally. Hello to Risi, malo lava, Merry Christmas to you. E wawa whonga whauti, laua whaamuri atu ia Marilyn ma Sally i lau whionga. Ia, oi lisi lea. O Sala ngaa awhasiaki, tālofa lava, malo soi whaamuri mai le Christmas mo le tausunga fau, mea lo o mata makali e mai i au kilani. O 7 Ekaroma, talo for 7 Ekaroma, watching you and wishing you a happy, Merry Christmas from Orlando, Florida. Ia vai mea wo, tangata tā whau i wewa i o ia Donald Trump, i Mar-a-Lago, tūtanga le vau sapati to whaiono, maluia le Christmas ma tausanga fau from Melbourne. Le vau polo i elu unga pō, ia whapea fo i sa ili ma lo ele komiti o le mau. Alo, whaftai, o isi ia polo kalambe o lo o. Maha nei e fo i le matamata. Leo so ia Moose, the man and the whasoa mai Malaysia, Rocky, Banboa, talo fali, no picture, ia lelei. Whaftai atu ia Lata Spilzenberg, ia, alo, whamadi atu fo i le tua. American from Texas, oko kai mamau. Aloy Belinda, wa lotu teito. O whele mele matamata mai ai inai Hesperia, California. Merry Christmas to you. It's been a beautiful day here in Auckland. Sa team Walitao. Ya leo wawa tu nei, wa mata ngofie mai. Tolu fitu, taslima iwa tolu. E afa le tolu, tātou tau mawai. Mo ila tau, lo fia moa, ia le vai. Mana tua, te moa mai au leitio, ai o te le i alu e se atu i le wha. Le tua tusi leitio, tolu, pa tolu, Hobbill Avenue i nei i Manukau i lo me tangata me e le tātou le tio. O le sunga ia tui whasoo talofa lava New Delhi toli Merry Christmas from Adelaide, South Australia. Ia whapea fo i le sunga ia sua sani leitu wala sa sua. Ria tele li tau sang fo ia tau ma auto wa fionga. Mai tui whasoo. Se malie fa mo le fia mo sa te fang vai al ko ingal nei pa fin ngalo yai mangele lo no foi fast food mo le valu Plumley Crescent wale lei ale au atu e vatu ia au fangu e lua ile afia finei ria tele lo sunga tui faso male ainga a masir Christmasi i le aso na ia fa perfo i male tausanga fau pe a tātou au lia male, i le lofa male anga leo le tua, i le vai sa fau. Elena Collins, ai fasili, viar ki simasi a te oe male a inga, ia whapea fo i Malia Latza. Saini Jennifer Utupo, where are you watching from, Saini Jennifer Utupo? And we are fo i lo le tausanga fau mo oe, ia masi o tau fo'i a inga. O Maria Paialala, o lau papa J. Timo, watching you from Anchorage in Alaska. Talo whai, alo whatu o tātou a inga u malawa i Alaska, Canada, Toronto, Quebec, ia whapea fōli tu mai tai o Christina Tanawasa Masiona a inga, mai Melbourne, Australia, o lea tātou o tāna ia tātou whaalsilanga lea, Bawa ile tātou tupe, wa fiu e su e ia se avano malta mai tai o ati ai o matua
pisi lava ati ma le Henderson Cars. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala I whaatino ai le toi whaonga I nao ni la pisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tua. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Tia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Whāwau pēr ia tātou ala whaanga mō le tausanga whau I le nei astona I mulmuli o le Porokalabe o le tāno ava for 2025. Wawai atu I Hawaii o lo mafuta mai ai tō Masi Bonifacio. Aloha to you and all our friends and families in Hawaii. Lahaina, Laie, Kahuku, Waipahu, ia po whea lava, Molokai, ia Kona o lo iai o tātou ainga. Ioane Saunoanga, Cornelio Nunumalo from Melbourne, Vaina Lepa Mano, Leuli Mano, Talofa Uso, Whamanu atu ia le Christmas mo le tausanga whau ia te oe le mamalu o le nā unga e tausi ai le whale tolu ma le foi whale o Salvalasi ia a wāta masuafa ia whapea fo ia lo sina malo le mali e toa. Mafuta atu I Hawaii Tomasi Bonifacio o pa ia o le komiti o no tasi fitu tasi talo whalava Mary Papula malo le soifo manuia ia se umana lau atu vangalea tato wolo e kā maskako pese. Maria Antonio, ia whapea fo I Ioane Saunoanga, o Jose Josephine Leota. Ia, whaftai le mafuta mai I Line Isaura, Fale Baker, whapea fo I New Delhi Tohuli, watching you from South Adelaide in Australia. O le sunga ia Bill Key, ia lupe matasila le sa, le sana lala mai fea, watching you from Howick in Auckland. Talo whaile tau tele nei o tātou uso, le sunga le to ina Ioane tau ili le pua. Wha talofa ma whaamuri au Christmas mo le tau sanga whau I lau sunga le to ina Reverend Elder Tina Tali Ngafa, ia ma le whaletua ia moeawa ina Kalihi I Hawaii, ia aile ngata fo I lea. Wha talofa whapitoa lava, o lesi whaife au whapitoa lea malana Porokalabe I lunga o le si whongo Samoa, lea ua iai fo lea unanga ma le tautua whalenga ngā le sunga, ia Reverend Etisone Ngafa, ia, whamuri atu fo I le whaletua ia Henrietta, e mese le no whaalo ma le ainga. Sione se Yuli, le sunga le toina, ia po le sunga le whawhengainga, Pastor Ioane Tamali I le pua, ia tua oi linga, masia tua matamu, o le tātou ue tāle peselea. Le uso a tauwhi, whao Sofia, whamuri atu fo ia te oe le li pese, malau a inga e au se tādia. Ela foi
Ai o se la mepa e sulungi ama wana o se li wana o se miti e tau yaila va lila lele o foli ngaya tangi ama au maya loa lofa au maya umamoa avatu lo la dia e mo au maya ya so manatu au maya umamoa au maya loa lofa telei ole sam A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Soli. Iro. Oleo. Ayo be fia le vai ngana le soli. Ja. Jag går in i Fio vogliani ka fai e come me soli. Ja. Ja mio vogliali ka. Oh sì. Fai o capo la coi. Yo masa que ya la coia campaña. Ai fai beta go. A e maunga I fovanu. Kama fai nga mangu mangu. Iolanga e malie. Sole ele fai ngofie. Be a kuilunga
kui kua Paula va o le vai vai Aua ua la ko le mawhai Whakulo kuinga Makalo kalo lo lima O ala wakaleni Se kau mawhai e vai ila Ke leo ki aia Anu iai E vai vai anai Apau Oe ku Kapi kapi selulo ulu Amalepe Pe ngau Oe oso leia ole fau Asese Oe fai Le ai ese ise pule mai Ke popole ile au ko fale anga Awao le ko masangi la vale lo ko le anga Ai longa fo ye fai o sanga ma umanga Si oi vale ko si fo yo la wasa Sa o se mea fau lava E vai ngā kare a makanga Se olu I kau meanga Anu iai E vai vai anai Apau Oe ku Kapi kapi selulo ulu Amalepe Pe ngau Oe oso leia ole fau Asese Oe fai Le ai ese ise pule mai Anu iai E vai vai anai Apau Oe ku Kapi kapi selulo ulu Amalepe Pe ngau Oe oso leia ole fau Asese Oe fai Le ai ese ise pule mai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Teine matama o whea ngai maua o ngā Se e tangai nei o ngā tua
malu mai o pese pesenga mai ele savili atata mai maua o le kitara tino amaniti sau maleu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola o Yesu keriso. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te fa au le yo le to langa mana ai leva ai emo mai la o kirisi masi walanu ese o me alo fa wa fe pasi ai u fana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluya. Ufana mai le tama, lo tato puluvanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluya. Lo tato puluvanga, ufana mai le tama, lo tato puluvanga, vigia ele mesia. Le fatava au le fale o manu na whano ai le tupu Le fina ngalo olo na tama ia whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli lele lo langi uma ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluya. Ufana mai le tama, lo tato puluvanga, vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluya. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tato puluvanga, vigia ele mesia. Oi se au se Oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. O eto fia vivi, oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ia le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mana vo ngā luenga ma le tau walunga o le tātou pola kalame o le tāno awa i le nei astona i muri. Ia whapea fo i ma le tūlanga o le astona i ma le pola kalame muri o le lua whelua sifuru ma le lima. Whaftai e tuai le pa ia maa walunga le atunu. Piula lene le alunga. Vai, ai fa mai le tala a sipau Pamela Tofua. Le ataua, whamurui atu I lautina. I have very fond memories of your mother and her sisters. Talo whai. Whaftai, ina manatu mai le tina le ainga masio matina matua. Ia lo wharongalongo mai fo I Samoa, I le tōtelo I lātou. Ia lo lātou mori mai whamunianga mo I ar Christmasi. Ia whatasi ei ma le tausanga fau. Tau alunga atu le whaso le lua afe lua sifuru ma le lima. I le astona I muli le nei o le tano awa. I mata upu nei e lua. O le mea mua. O lea ua au maia le tūlafona. Ma au maia fo I le whatonunga le kapeneta. Tau wala mai le fionga le li palemia. I lātou uma nei e whaia le aisa. O le amata mea le pale mene o Samoa. Mai lona tumutumunga se ia o mai I lalo.
I le tafu o mea uma ia o lo iai tangata. O le ala mea o le atupu, o le nā ua finangalo le kāpeneta, ma le pāle mene, o le a whaatino le sua ina, o tino o toto o ala toto o tangata. Drug testing, random but compulsory testing. Io, mea nā le whiitai nei le tō tele o le vaenga le al hero pipi. Io, e loto tele amato a i le whai mai. Whai le test, a le mea tonu ale nao lau a matana whalili iai. Whai mai, se mea mua le fo la whai e lauri. O lea, a whai o lea tātou wo su e lea mea tonu. Po ai ia lo o involve ma a fia I whala au whasaina. Tātou wo lai le mea amata mai ai. Io, wa toi wha manatu mai ai I a teau. I le teimi o le malanga mai o Iane Viliamu, nele I whai whi au, ma le sāwali o le while mō. Lea nā whea I Tahiti. A whea I Tahiti a lo iai le tangata fō lau e masani o na sau I le atu Samoa. Ma malanga mai waa. Wana ia I loa le lei lava. Le ala waa ma au e tafe mai I le Pasifika, ma tō ai I le atu Samoa. Whai mai le tala le tangata le nā ia Ioane William. Vai. O le ata o I Samoa. Au te ilo le lei tū maanga le atu nuu le atu Samoa. E iai o na tupu. E iai o na matai siri. E iai o na te tai wha le anganu. E tā ua tele le anganu ia I lato. Ao po ai fo I la le sifi. Tu sa ole matai sili lea, sili atu na ilo uisi matai. Lea na iei le whalu penga lea. O le sunga le mali atoa. O lona fala na fola loa ma lona na foa vai luloa. E wha longo I ai Samoa. E ala le na ilo le lei ele li fo lau lea mai Tahiti. O le tū ma lea ngā Samoa. A whai e la e alu e momoli le tō wha ma le whautanga. Ma manatu se taunu unga le lei ina ia wha longo ma iei tangata. Tā o sao ale sifi. O ele sifi. Tau nuu ia mali a tōwa nupo. O ina na so solo mai ai le tala le lei. Ona ua ave I le wha tumutumunga e ma whai o na wha longo iai. Le atu nuu atoa. Ma ola ai le kalesia, ina ua tau nuu I mata niu whia ngai ma le ata. Whapena la le mea lea, ua afua I le tai au le nei. Mai o se tai au fau I lea mo le te tai o le atu nuu, ma lona nganga moni, ina ia tinei le afi lea ua mu sai tono Samoa. Aisea, popole ma manatu, I le whanau ma le tupulanga la lovawa, o tai ia o Samoa, mo le lumanai e a ngai e se ei ino foa I e tutono le palemene, leo mauta whono I te whau. Lea la, ua e le tofa, o le a mata mai le tātou testing, drug testing, from the top, le palemene. Just uma, le ai masesi e toi sola I le mele, random testing. Nale winga lupu le na, I le whaperitania, e pu e mai a oe e te le I lo le teimi o le a whai le test. Le anga a whai lo I a te oe le teimi e whai lo tui. Ma whai le so enga o lo toto. E te sola. E o so le persever. Sola e se sola. E se lava. E le ma whai. Le ma whai o na e to e sola I. E le upu na random. To e sawi ma le upu I tua compulsory. E le ai se whawhiti, le ai se whaitonga whiti, le ai se excuse, ma se alofanga. E tui aoe. Awa ata watu o tae aolo, e whailo test. E ke longa winga ke call in sick. E ke maa kai au. Pe tau mai fo isi whale velawa, pe tau mai fo ua e malanga. Ia le nala. Whamea ia Peter Leumanga. Talo fai. Ia manuio whaiva manguia lo kilisi masi malo kausanga fau. Ia le mena wa tupu.
Ia la o fei ta ia ma fa li ia walu la o li fia ni te usanga. Ai le fai se me va pea. A fai la o le a fai. Tātou a mata mai. I le mea o lo o iai ta i tai o le tanu. Fai mai tu lepa. Le ai. A pe a maka mo moi i au ming skama o swimming skama ko kapengeka. Ai fai mai la uli le ai. A maka mai mo i au ko. O ko le masalomia le mele. Ia mai whakasi uma e pingi whakasi ka ko mele. Ia le na ta ua tele le na mata upu o le a la whai ei Samoa ina o le a hala usu ma la seu le pale mene o Samoa i le lua whelua sifuru ma le ono. Ta ua lunga la tala i le so mamata upu o lo manatu ma lo langona i le ta ua tele o mea ua whai u iai fuafuanga ale malo fo. O le toe wha mamaluina o le sapati. Na toi fesilingi ai le tō whapa ia ale au whai ngā luenga to tofi o le tua. Le ala le whai mai o le leo se au ngā e fesilingi ai ia le au whai ngā luenga. O le ase tō wha. E ua umi, e ui ina ua umae a o na iai le whawai o Samoa e whawai le tua Samoa. Nal mena leina ave fua i tonu nam ta upu i tonu o le mana nā i tonu o le whawai le tu upe i whafole o le whawai. Ina ia mana tuai. Tasi lea vaenga tā ua fasiringi ai le tō whapa ia. A le au whainga luenga tutofi ma le ainga sa le vi. Le au osi tau langa ma whio i o le tala lei ma le whio i o le langi. O le asa au tau sila le mata upu lea. Le wata oto le whawai. Wana o e kale sia kerisiano e a o awina mata upu tau ia Yesu Keriso. Le atua le tama, le atua le alo ma le atua le nganga pa ia. Ale ale me le ua wa ai le taimile nei. Ua le to e wha mamaluina le sapati. Ma ua wha pe nā fōio na uru fale mai ai ma e kale sia. E ese mai lo na whawae, e le whawae o Samoa. O e kale sia wha paupau. O e kale sia e le popole, e le talitonu i le sapati, e le talitonu foi. Ia oa onga Yesu Keriso, lea wa laio le wha kerisiano le atunu. E le talitonu fo i le tuspaia. E alala lea, o lea wafasiringi a ile tō whapa ia leo whaingaruenga. Lea lau tō whautuanga. A lea se au wala e tāwhio fiai, ona o le mata upu lea ia tau. E tāpua iai le tangata, a o le ale e kalesi e tāpua iai, o ai e tāpua iai. Ai whaape I o na whaatino la na tapua inga. Who do you worship? How do you worship? And it is a fundamental right of humankind. Whela tātou te tilo iai le mata upu lea pe au o ina whale. Ma whai ai se whai uinga fau, ma se whaavai fau. E tau fia ai e kalesia e whaulu fale mai e le tari tonu ia o onga a Yesu le Keriso, le alo le atua le tamama le atua le ngangapaia. It is good, for us to open our eyes and have a look at what is coming. The non-Christians, denominations that are now entering Samoa. Nā tātou me whai. Le Sapati. Wa tele ina whai ngā luenga le Sapati. Le awhianga fo I o tūrisi ma le tūsau loto I lātou. E whai uinga whaapau I le aso e talitonu I Samoa. O le aso le malo lo ai le tua, mamalo lo, mai tangata e o e whaitapua inga. Nā la lisi bea le whaipai e nei lisi awuri ia. Whamai le eise mea fau o tasi. A le toi whaafau ina lea, o le whea ngainga le tua maona tangata soifua. O le wha mamalu ina o le aso na malo lo ai. Ma mapu ai le tua, ina ua mai ale fōwhanga lalangi ma fausia le tangata
o le ngā ruenga tū pito a ona au. Ma manawa iai le manavola. Ma tuu iai le pule, na te wa ai o ia o le tausi mea, o mea o le lalulangi ma le fuafuanga, na whaia e le atua. Wa mai winga mai o tangata mai fafo, wa sa ili le tupe i lau whanua me ele o Samoa, wa tuu mata manga taimi, ma se leni e whaalu, wa o leo sa, wa whaia pea ngā ruenga, pa o le Samala, pa o le Masini, pisa o, ea, wa whata ua le tupe, ai ngalo ai le whenga inga le atua, ma le tūla whono le sapati. Alalale na anao na outo e wha manatu, just trying to reiterate the collective consensus as Lauli is seeking assistance and advice from the clergymen of the state and the independent state of Samoa, the church that looks after the spirituality of our people. Na, mana ia la ia lele toe, tanga ima toe sila iai. Awa se wha vai fau, se wha tatianga fau, o se teu fau. Io, ia, lofa maile tua vai lo tusa su tātou manuia. Nai minute tu ua ia le tātou le tio nei, numero tolu, ba tolu ono, le Radio Samoa, Hobbill Avenue, i nei, i Manukau, i le ofisa le tio. Ia, anga leifo i le tua i fuafuanga, o lo totoi o le nei e fiafi. Ia, mai se fo i le sapati a tae au. Ia, ai mai se, ia, o sapati muli fo i tae au, astona i muli fo i le nei. O le lua afe lua sifuru ma leiva, ma lima. Sola ia le lua afe lua sifuru lima, maona ti ngā ma whaingatā o aleu ma wha le tonu, ma puapua ngā ma maftianga. Sanga iane ai o le tai, mo moli mai, i le lofa le atua, le lua afe lua sifuru ma le ono, ina ia iai ni vaenga le lei. E manuia ai le atunu, manuia ai tangata uma, ma iave ese ai. Le fau vale, ma le fau malo, ma le le talia ina, o le whaatula i mai o le sunga la auli o le mali atoa. Ma lana whainga malo, i le nei vai taimi. Ala le na, e le whapea. O le asa isi, o le nganga moni, i ngā lulue, fe oe a i tūtino uma o le malo ma tangata o le atunu. Ma le ngā luenga le atua. Ia manuia Samoa. O le tātou vai o lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa, lua fitu. Numero nai te wala au mai so se beo le larorangi ma le atunu e nofo ai. Ia mai se fo i New Zealand. E la tātou o su ele pese le atau se vea. Wha manuia atu ai i a te oe. O le ua tuta le va o le tama mai le fale manono, ia. O te le ropo e isi e malanga mai. Ia o le fia da nei, a le atatou o e tale pese lea. Wha mangalo se leo le au auna. After iatu i nei tau sanga atoa, asto nei uma, ai mwese le asanga fua, se i tau le asfarei le malo lotanga ta uma. Ai o mai kako fe tau i le asko ngai. Wo me masani, o le au lango, mai lato umalawa, a inga, ngau tō fo i tāpua inga. Sio mātou tina pele, o uso matua whawhine, o lo whawhunga mai, le li fita le sunga le ataua, a e malu malo, Hasedi Rohala Lavea. Ia, manuia tele oe ma le a inga. Ia, mai se fo i le whawhunga mau mai, le ta ua tu le stete ona o le polenga e le saunga le mua lau fionga le li i sa tini sinia po le lutena sinia o le fita o le malo tele o Amerika ia me se fo i si alo matama whanau uma a Samoa le Pasifika mai lato uma wofo i natu lo lato soifua
pui ai le sa o le tonga, ma le demokalasi o le malo tele o Amerika, ai maise le lalolangi i atoa. Tala le nā, ma le nganga whaaloalo, tātou wheiloa i ile aso ngā fua o le vai aso fau, i le nganga ifo o whaiva o Samoa, i le aso ngā fua muri o le neitausanga, lua awhe, lua se fulmalilima. Tu outou stasi o upese, o whaingoina o le tāmasaninga. Lua tele Samoa. That's it, Samoa, from me. For the last Saturday of the year 2025, I wish you well. And I look forward to seeing you again on Monday next week, the last Monday of 2025. Enjoy the wonderful summer and also the lovely weekend. Le atua savea, se yuli pestata malangi, El Harrington tumanuvaolavea. So long. Have a happy and a prosperous new year. See you Monday. Whaatofa mai ngalu o le vasa Pe ana whai o saumiti Tale toi fiala I lota musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Male faa te singa Tali tonu mai e whainga tauna whaamuta Ai wali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau ona o alu Ua tu talo wa Te ngā i mai wa ai atu Ma teo pēr i manatu O la ngona umai la tā ua wa Ua whainga tā ona tēna Ai whaato wha mai whaso i fuatu O te le tawhia Loi mata o tawhe Wa sili ai lava lea I le whatu o tae Whai mai a e alo In this update, a body's been found in the search for a jet skier who went missing from the Waikato bar on Christmas Day. This brings the holiday drowning toll to 2 after a person was swept from rocks south of West Auckland's Piha Beach yesterday afternoon. Met Service has issued a severe thunderstorm watch for the South Island. A series of fronts are moving around the country with warm air up towards the north and colder air down south. The yellow severe thunderstorm watch applies from 3 p.m. this afternoon until 9 p.m. tonight. It includes Christchurch, Canterbury Plains, the High Country, North Otago, Central Otago, Southern Lakes, Dunedin, Clutha, Southland and Fiordland. The storms could also produce hail larger than 20 millimetres and surface or flash flooding. Retailers are hoping for another sales surge to keep this season's early momentum moving. Shopping malls and small holiday destination stores are preparing for hordes of shoppers, with Boxing Day sales continuing this weekend. Retail NZ Chief Executive Carolyn Young says the volume of sales has been fairly steady and not much different from last year. She says a lot of stores started their promotions early, which could have stolen transactions that could have come later in the month.
A warning to stay alert by the water when travelling these holidays. 43% of drownings in New Zealand occur in the summer months between December and February. Water Safety NZ's Glenn Scanlon is urging people to put down their phones when they're by the water. It only takes a moment's worth of distraction and things can go wrong. Perry Bamonte, who played guitar and keyboard for English rock band The Cure, has died aged 65. In a post on the band's official website, they confirmed he died following a short illness.